Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon is papa. Yankopon is so dear and kind pony pon and James or dear Juma we Bahan Pacon, Jitum, Yankopon is any fan. Baba, no to kind of mamma and papa. When Yankopon count, you know, the count woman, the yatro. Boba, Emma, who from myself and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, we a great host, party, presenter. Oh, you're unique. Oh, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for Adwuma year. Na ya mamu was Eastern region one more, the Hong Kong more. The about food free at the bench. Yes, and first very. I mean, this is one of the a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Yedinkonim. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahenkan 93.3 FM. It's exactly 40 minutes after 6 live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. Martini Media Yesinkonya de Bremu Free Sabre. Ekopemo say Anopa non due ebebo for God and country. And of course Kutukumai. Mejidi Sado Pray will be a hoye. Nyami Adom Yanso Yan Hoye Pa. Erunti ene eye benada October ne da etoso edu enwatwe 18th day of October 2022. Broadcasting live from our national studios here Kuya Frakoma, precisely a Wachimabo Wabo. Me pacho we are here for then you know better yanka www.ahenkanfmonline.com, my tune in modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app. We pacho all on the Google Play Store, the App Store. Called download it. And then on the app you search for Ahenkan 93.3 FM. Baby, I will be able to meet you. Benada matching and yes in Kunya de Bremo. Elevanyo. 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 Eleva. Come on. Elevanyo. Come on. Eradia Sayana Jenny Biemu. It's a beautiful brand new Tuesday morning. I don't pray me Jidi wo Christo Yesu Musa Hwaden wo ho. Sa wo ho ya yanso yan ho ya. Anu ti yan kan bom ne yan fa seda. Ayejie ne na se. Emfa motiasifo Nyankopon tete kwafra mo akro beto bi ma. Wo pem san ene ne din. Ehuna bobrim Nyankopon no. Wono na ye da se wufuo no na madom ne moburuhu so na no pai. Waka ya kan ti asefo ho. Ene ti ba bia wo bia. Ka kire se Nyankopon ne se. Ewurade me da wase. Jehovah me da wase. Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the omnipresent. I don't pray you that was say. People tell me I'm joining you live on Facebook, you know. And one is over type of thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your praise will continually proceed out of our mouth for the good things you have done. Thank you, Jesus, for this wonderful life. Any pam. And I think one more pray asheshe. Sa kwenya we. Nansu wo anya. Se wo wanya anya wo na efe. Enya hoɔden bi na wo. Enya nimdie bi nya papa bi a waye e na warante wo. It is just by the grace of God. And in Tinano pay. Yani yabusi nyina. Yes, Elevanyo.
Owusu Abe are joining you live on Facebook. Also live from Accra, Botiano. Obisasa me ho te say nyame adom me ho ye pa. Ye chia enkran Botiano fo nyina. Owusu Abe Sansusu ena Moro Taru. Ono say hello, good morning. Yajo so Adwuma Roberta Mrs. OKFM. I say it's another brand new day. May God journey with us and makes it successful. Amen. Epistle Pra Emmanuel. I say good morning. Elebanyo. Alaba. Elevanyo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Gloria Ampofo says good morning Obuoba, watching you live from Ejumako Esikado. Thank you Jesus for my life and that of my family. Yenuya ba Gloria Ampofo dia banono. Sansuna my boss Mr. Conrad Kakraba, formerly of GTV, and Nadia Oye director at the Mark Christian University College. Amasaman. Director, thanks so much. And I am humble this morning. So we're joining. Woolies Fashion, I'm a personal designer. On also joining and I don't pay Charlie Woolly Yankopon Unshirao. Sanso and my classmates and then why also for Reverend John in Cancer. I've seen you. God bless you for believing in the brand. So what you say? Home support. Na ebusia enano pe yawo ensem bibria yebedi mu nkomo. The President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, me no ka say 4 days. Ensa hwe wode na masante mantem emu. Na wako otekrare ene brare ngoma so otumfuo osei tutu ababio wako ne nan so wako chia no owie ye no wako akotwitwa nhomam project ahudu obi omo ahya ase de omo awie wako twa eye ribbons mu ama project ni nyina ahya ase aye ba be yusuo okokuma ase a wasi edan kama Ediama a George for appeals court a judges and all. We see if he come. It's so encouraging. At least a bit boosted the morale. I'm a good judgment. So I say, and Penisa say as from fi draw or cramai unya baby da. So I say, and he say, a George for no omokakotna yen sam so no or baby dama na sumu junoa. O kwa kubu atan obebu atan yemu ye. O mu atan bufuo so. So I say, and it's me a more company Akufo-Addo aba so initially no omo ye senka omo see 90 rooms. But ena mo modern boy. Mami or no na your administrator. Edima get the big common fund.
Mamena Toshi. So from the initial 90 rooms, they say a chum aqua could do 125 rooms. My idea. 11 Marco Anthony says, greetings, Dikotoku Mayor. I'm watching you live from the campus of Heritage Christian College. Of course. The director joining me, I won't join this. Intinano Pemechiachi, I work Heritage Christian College. Heritage Christian College. Mechiachi Omunina. Ghana Adisiye, Obwoba Ofore Amamfo Amamo Achen, and the Ahenkan 93.3 FM. Mepacho, we've got this and many more for you this morning. It is an interactive show. We therefore encourage you to be an active listener by way of sending your comments via our WhatsApp line 0594841044 0594841044. Samson Obitumia joining live stream on Facebook, alternatively on YouTube. Ningina Ahenkan 93.3. My personal page, Eyede Kotoku Mayor. Join your our comment go here back in kind amount. If you move breast and you be the mooning in that. Any and I person in can't say we move brand say be siako watch say in suno ebe munimuna pa na ye kwa wi abremu no a ano be ye ding awia bebo but awia no ahoɔden ni so saa maka kyerɛ sɛ deɛ weda ne yɛ no fon no ɛbɛyɛ se ya kwakura afia yɛ kwakura mu no mu wei ɛyɛ de apade ahunufoɔ no mohwɛ wie mu babrɛ nsɛm so ɛde aba ɛne bidi mu amane ɛde ma wo nti ɛnɛ nso so sɛ deɛ weda ne yɛ nra no ɔkyerɛ sɛ saa pɛpɛpɛ ne nso so ɛbɛyɛ mo a mobɛkɔ afuo mu no ɛyɛ na wa steady weda no wokɔ afuo bi nsuo kɔboro a ya papa ɛde nti pa kyɛ mo steady weda no na wo afuo mu ana wo dɔ na hu se nsuo na mu na ɛbɛtɔ menye ntɔ me na yɛ akuma otumi tena sɛ ka kyerɛ sɛ nsuo no emuna wa na afo ha ɛntɔ emuna wo soro ha ɛbɛtɔ na ni bɛba no so ne nsuo na atɔ aboro no basa me pa kyɛw sɛ emuna untumi mfa ne dai ɛnyɛ afuo no mu adwuma nyinaa nti ne watwitwa wo nsɛm so na waba fie san sɛ nsuo boro wo afuo mu a ɛya papa nkankan sɛ nsuo aboro ne nsan so asan hyew Yehovah. Thank you, Jesus. Ghana Adisiye, Obwoba Ofore Amamfo Amamo Achen, and the Ahenkan 93.3 FM. Enti abofo pim anyankopon yi won amayen ya no mo ye adwuma maka kyerɛ sɛ me ne angels 1 million angels ɛna ye adwuma minya tena asese yi a no ma hyɛ adwuma se me wa abofo mu di kan ba be prapra kwan mu so ate ase omo mu di kan ba nti me minya tena ase no mo ma tena ase no ma biebie kwan mu no ma bie kwan mu di ato hɔ no mo afei me tena ase sa no ane a dispatch wo mo aka no Omo echo the northern part, echo the southern part, west, east, the central, and even the Gulf of Guinea. Omo eye ho nyina adwuma. Obi atamu tuku. Awomo bo adwuma. Sane be ya Kotoku Mayor. Ye betwi afamu boko. Na yatumi asom ya my Ghana without fear or favor. And inti on march so no, yesi eye fearless and factual. Omo baby anso omo di nyankopon asem de ba na watwi bia ne asem omo de ba na watwi di omo de ba ya me pa ho ntoma kire wo enra na eye tie ayese den. Look for God's blessings but not miracles. O Kristoni, so yo Kristoni a wo koma okra only pre ehwehwe an ensenkyerene ne anwanwade a
unyame som no ensi pinsita but ye kristoni a okra okoma ene niema ewo mu nyina pere ahwehwe awurade ni nhira enti na watch nyina yesi ye be pere ahwehwe awurade nhira mum sanse nyankopon nhira and it transcended into the generations yet unborn in our lineage. Nyankopon nhira na etimi nya abotire na esani sane ekwa wonto atoaso so ensenkyerene de ya na esi wonipa baako pa bra bom but enhyira no eya na eboni mu ase ekọ fem ema wasefo wasene mu ma weyafunu ma wo mu nyina atimi ye nhyira eni ti na no pe ye koso adi enhyira ho enkomo ka kire wo ho se Nyankopon nhyira. Gladys Ampabia joining us. Good morning, Kotoku Mayor. More fire. Thank you, Jesus. He is great indeed. May his holy name be glorified. And what the amen at was so. Papa Sly, I don't pay a day radiasi. Into o politics message in the Benya Botrama make a cry. Why? We are still looking for the blessings of God, for we know Nyankopon nhyira ene mo nipa ye odefo Nyankopon nhyira ne ma nipa so de ni free sumuna so na de na besi ma pomba tena bia se Nyankopon nhyira no ena ema nipa a enipa nyina yi ne to kyene no ose na wo fata bi anopa ye de ye be pre ahwehwe Nyankopon ni nhyira, the blessings of God. I didn't ever can Bible no. Ow. 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 Or say he is the King of Kings. Yeah, that's it. Sammy Kisi, my personal brother. Or say good morning, sir. Hope you're doing well. Of course, the Lord has been good to us. Greetings to my wife, Anita Abrokwa Kisi, and Aseda Brimpon and Inkonim. Sammy Kisi. I don't know if I was so church and area wa dono ere dofo Anita Abrokwa Kisi ena fe ne ma Aseda Brimpon ena Inkonim Eradi nhyira eto nipa so a me se esane ko fem na o manyina di sum nhyira no ebi na unim se Solomon said that ye adwuma bia sa dabi say Solomon said that pa ye adwuma bi di Nyankopon ne Nyankopon kan say me tama henie ne de afiri ne papa so na me de aba ne so ye adwuma ne papa David ye enam say Nyankopon hyira to nipa so a ene nipa bi nkonkonyasie nkobisa say da bi abrante we me na mabɔ medin na mayi no say me hyira no
Awurade ne nipa bi nkɔtena ase nkɔdwendwene sɛ mepɛ sɛ mepagya ɔboɔba na ɔboɔba busuafoɔ mo ne me yɛ adwen anaa daabi sɛ Awurade pagya me a afei obi bia obɛpie firi me mu bia nso bɛyɛ nhyira san sɛ Awurade bɛbɔ kwan papa to hɔ ama me na mafa so na sɛ mefa saa kwan pa no so a o make sure sɛ me mma nso bɛfa saa kwan papa no so. The blessings of God only transcend to our generations yet unborn, not the miracle. Inti ene we Christoni na you are only chasing the miracles of God. And inti ne uti yo ya na ujina sorry we ufri ha na okoha ufri ha na akoha pebe bi ba ko penetena na prehwehwe Awurade nsem enhyira. Prehwehwe Awurade nsem den enhyira. Awurade nsem nhyira ene mo nipa yo defo. Enye Awurade nsem anwanwade ene ma nipa yo defo dabi. O kan Bible na bro ho ase fama adom no na omie wadwene mu ene wo honhom nte ase aniwa. It is not a miracle. Miracle ntine ne ubehunu na onam asori we ase ochena no onam ha sese wo mu a yeso osofo bi aba na nkrofo atu adinachi ombedi nachi kakra yesi da bi foforo asan aba ne yesa adinachi enye nyame nhyira ntino omdi nachi o eye nsenkyerene o me call ye no bo mpae ma me e ma me nyakunu me call ye no bo mpae ma me e ma me tu kwan me call no bo dabi bompaye prehwehwe Awurade nsem enhyira. Okay, kan Bible na ma me nhyase mfama wo ene Genesis chapter 12, we are reading from the verse 1 to 3. And then me kind one nepe. Na fe ya de aka ne de atoa so. Adwa Roberta Mrs. Okay FM, may God bless us and bless our generation. Peace, shalom. And what the about say, let me also greet my potential husband, wherever he may be. God bless him. Hey, Adwa. Sami kisi chia na yere ne ma. So chia wo potential husband. Onso kura winimo no. We asem. Adwa. Now the Lord had said unto Abram, listen to me. Nyankopon shira kura ba wo so a ho. Udin esesa. Me say Nyankopon shira eto so a udin esesa. Enti so kin kan Bible na Abraham na ye nyina Abraham father Abraham na on di Abraham o hwe Abraham obreye wate obreye Abraham akwantuom na fe duru ba bi na wo se odina ne yere se onye ne yere oye ni nua. He lied his way out enti sanki ye kun no e wo se wo twa ntro he Abraham obreye. He went through hell. But at the end of it, Nyankopon e born in Kurumidi Abutri, Oshirano, Natie. Also, now the Lord had said unto Abram, now on the Abraham, get the word very, very well. Also, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Eno ena me de bema wo dia me pesa wo ti ase ene nyina ne se pirihwehwe Nyankopon ensem enhyira na Nyankopon ensem enhyira na nsa na wo benya no age se wo hook up with God e wo se wo di Nyankopon nante e wo se di Nyankopon beka kire wo no utie se yen enipa ye nim die mu no se obi ni obi ya adwuma na oye osetie di ma no na otenka woni mu se de oye osetie na osom mi de ma menhyira no ma me ebia ne salary kura ma me mpagam ebia ma me nche na de ma me nye bibi ma ne hunu se osom a wone me som no mani aso enti before ubenya Nyankopon nsem hyira no one e wo se oye osetie mawurade na hook up with God na wodi Nyankopon enante. Take a walk with God. And in the Bible say, ne Nyankopon asem eba Abram enchen. Sabre ne yemfre no Abraham. Ne yemfre no Abraham, ne yemfre no Abram. Into osi Nyankopon asem ba Abram enchen. Eno ka che ne say, abrante Abram free waja fie. Say ukenkan the history of Abram. Abram na ofri a well-to-do family. Yaka say well-to-do family abusuan wo nsem wo bi. Na ne papa wo bi. Nana busuya will be, but Nyankopon asem ba ne nchen no. He made up his mind to say,
notwithstanding the riches, notwithstanding all the things they have, the goodies. Just a miracle. But he wanted that everlasting blessings from God, so he decided, say, he will hook up with God. And into utie di Nyankopon asem kan anopa yi as a subtopic the want to say hook up with God. If truly you want to see or enjoy the blessings from him, hook up with God. Onye urade nante. Into si Nyankopon asem ba Abraham nche no ka cha ne se hwe. Firi waja fie baabi a wo beda be sori ne ye di ti gina wo pona no. Anopa tututu. You see breakfast in bed near the amount of pine or see Janning in a D. P.A. Bessin Quabuabo. Abuabona me do call me do pan. So we use city mamia, Mira di Mishrao. Na Bible say, a feni din from Abraham no ebesaye, ye can kind ye do baby hunu. Hook up with God. Unya radenante. Take a walk with God. Deny yourselves from certain pleasures and more nije. Application no teteso kopim so betimi agya anom e ma asem ni jai konkonsa na ntintwitwa entwa to so sa nyoma ni nyina no hyase se o twe ho afiri ho. If truly you want to see the blessings of God, and to sana ne wo timu yi e na wo timu dia, I'm telling you, you will continue to be there. 2025 will come, the story will never change. Abraham ehun se ni din Abraham no enwie peyo. And into Abraham Yankopon ba nchen say womra no one nante no. He also made up his mind. He said yes, of course he will consent to that call. At the end, you know, ye nyina ba be friend of Father Abraham. I didn't ya. Or you will sit here the merade. So now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred. Sorry for your jamambone ho. Sorry free sad na we ye wo de edewu and penisa de de be kum kwasea. Sorry free sad no ho. Nabra me kwa akokyerɛ abrabo bi, me kwa akokyerɛ anamontuo bi. Sa anamontuo so yo setie na wutie na wudi so a me hyira wo. Awurade anu mu asɛm no. Awurade nka ho na dom no so mfa ma wo. Ne nsankyene na nwanwade nkoso anye bebre. Emfa ma wo. Na te ase se oye gye Nyankopɔn. Oye obe Nyankopɔn. Honkunkuru Nyankopɔn no. Nia ɔka kyerɛ yɛn yebetie. Ni ye free abrabo a ye bɔ enye fɛ no ho a. Eyire so kyere so se den. Se Nyankopɔn no onwu yani mu ase da. Minua ba ma Nana Kojo Manu anopai mama good morning. Me da be brave for joining the stream. Mama se wajiman prempe. I say good morning chairman. Thanking God for my life and that of my family. Greetings to Kamitu. Also Kede Government Hospital. Mama Ness Swabe and this message at the ebaye. Yada sibibre. Mo amode mo messages abani nyina no. Ye koba ye de aka nyina beka ho de amamo. Ye kwa ko fast sports. Update e koso ho no nyina de amamo. Enra me hu said the is it badien ballon den. Ballon d'or. Ballon. Baron or ballon? L. Ballon d'or. Yeah. E koso. E na mo se wan nya ye no. Benzema ne nya. Benzema ye oti he ya na. Benzema not here ya ora nya. I see. Yes sir. Say bibi abako de. Bibi are fine. Bibi are fine. Na only coffee abrante muntu ne fo mame. Abrante ben. Abrante bia na se maye moba. Madwin ho amenti ase. I say now feeling game we school. I say no feeling so be catch sense. Or feeling game we school. And I don't want to be kan kire no. Feeling I say usuru say. Ado e sa ko de. Be catch sense bia na energy no. One day no gather of him. And I say that be. Na no dey want me fan kan e betimi send text message. Okay. Na ko type message kama. Na we pia tum no say on try response kra o pe say e bia na response na say ni nda to pe say ade chi na ma kan response to pia tum no de share ni bed as no o die o chan say phone na be kunkuro ni age ka say e bia ni response na ba no o da ya ade chi na
oko fucking kan say MTN for some send message say uni credit sa message ni be ko message no anko because we need credit. May the Lord have mercy. Ade a ope no oni credit or they send this message no. Oni aka de. Yes message credit na wo so no enso ni message no they send no. E was say fast no ko to bi. No sound so recent. No sound Sunday. And the branch said ni was anti mami jam na mon komra. Agudi wisdom you want to admire the so farmer me dey the Joshua Kabene Jenny Mobeti Yusuf Eje kan for Brempon Pokuware etachi Raymond Ashite Rat na afi Ben Mauli yenya na ekenti Adwuma yede agudi mu nsem no yede babija ene anope yem fast da ema Jubilee Hospital me pacho na anope se ohododo oyare na pebe bi age ayare saye dia remu e Jubilee Hospital ebia wono wakoma na eye oya wakoma no enhyeda emboye sa me pacho utiti wono ma hwa na wato na nanom e won sedo ntitumnike na kopi mo Jubilee Hospital na doctors engineer so 24/7 ehwo masanya wani nyina no so no intimi entunyira afei ebia wono opesa hospital won ma oda private room na mpanifo ehwewa oba private room bebre hon ma unsu betimi ada onko a na afei unsu oji ayaresa afei lab na pesa oye opesa check o blood group and blood type a ebusuane nyina ejoin dia PM Jubilee Hospital ya double check sia ebetimi edi aboa ebia ndey no doctor achiro edrama sekona koto na afei fasa ho yare your pharmacy kesia edra opa tobia no ebi enso ho postnatal care na afei antenatal care ho de ma na mafo afru na afei ma na ma wawie no wawie na kora no pese check in weight afei nduane a ondi nso ono betimi abona pomuden no enso akon kan dia premu Jubilee Hospital akache afei ne nu surgery na pese oye operation na pese oye theater kesi on ma yebetimi edi aboa afei wafo afru pese otwa scan mu sakora no kora no oye obema oye oba odayi anase ondaye prostate na etiti opese otwa scan enwu se ne no ne kese esi afa edudia remu Jubilee Hospital na yemboa no bibia so enkofan emfa ema ebia wo no o eye problem woni ne no etiti wo o issue se wani hu ohwade a unhu ni ye ade ne benwa unhu ewachiri nso a unhu me pacho we no yare tutumika na kopie mo Jubilee Hospital na yemboa efiada no pa bia no enchechire koso edema diabetes na fi hypertension fo no na se nduane amundi indura mo no betimi aboa na sayarewa no so no etimi etu ayira afi canteen ho no meduane a opa to bia no obenya bi ato obana kita insurance a say government say ye ne no international ana say ne no nchima air private no oba ebetimi age ahwe na bibia so akofan e dia ma frɛ number yi na afin kuma ka we chenyi na no oni endi number 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 o hwe chira kwanya odabo abu road no so amantra bridge so honom na o hwenya obehu ye anna chome no wata se me kan enfenche onde anope se upensu papa ato anom dia eno ane unnatural menua water na dane da me ba me kamfo enso edema woka na sense nsuo no eye bottle water ti bebia obekọ bia obetumi edibi ashobotum di bia kona fe bibia nso akoye ede ama se wo ye engagement wo ye ye party na oto na oto badin adwumadie bia wudi a wo ba se de upensuo asevo na wate wanim ye pade a eye unnatural menua water na no pai me kamfo enso ede ama woka na se so se onya nsuo bi wo potassium calcium magnesium ne eye ahondindro aka cheni na obenya bi ewo nsuo mu na fe bia enso akonkan ede ama na FDA agya tumtubo bia semboni bia enso eni echire dan ni chemu ewo atemodan Ghana Commercial Bank no yene na enese edi enhwani mu enso ewo atemodan ene ne mpatema awremu a obenya de sopo no etu akoton no nya bi so ato akwakodum na febia enso akoye ede amawo oni penipa ne di nkomo na feji nchemu aka cheni na 0249680213 0249680213 0500231091 0500231091 ofe unnatural mineral water amajo sunu edi nkomo na bia so akoye ede amawo Junction Semna Safe Federation International Football Association the Trinity friend FIFA na enra ayade Gianni Infantino president de ma FIFA no ekasaye o se World Cup ever su the first ever World Cup na se Arab nation and say Arab world omo hosti na tournament ya ebe de eye asumdwe ni nkambom na eba na obia eya kwaba e tournament na ase
say and you know say oh your bar say your bema say your Muslimi say your Christian say your Buddhist muna mo ye welcome nation bi afi ebabia so fi Ghana so fi Ethiopia na okono oh ye welcome afi osi oh ye gay and na say ye lesbian na say sexual moralities no onso no oh ye welcome obu bia mo nsam agye nyina awa tu na bibia so akoye da man osi se kai tibom na say ndene ye adwen say world cup no ye na be the best Qatar World Cup no ebe the best World Cup ebe happen we are seeing nsema Gianni Infantino edituda. It is a FIFA World Cup of firsts, the first ever FIFA World Cup in the Arab world, and hosted by the current Asian champions Qatar, who also won the trophy for the first time. The first time that fans and journalists can attend different matches in a single day. And for the first time ever, fans supporting 32 different countries will be together in one place to interact with one another, to enjoy an extensive entertainment program specifically built around the tournament, to learn about new culture and to create great memories thanks to their one shared passion. This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity. Everyone will be welcomed to the tournament, regardless of their origin, background, religion, gender, sexual orientation, or nationality. At a time of increased tension around the world, and as we continue to recover together from a global pandemic, we should never underestimate the unifying power. On top of that, Qatar has organized additional accommodation facilities to match the demand. Dear friends, the world is excited. Qatar is ready. The stage is set. Together, we will deliver the best World Cup ever on and off the field. Enjoy the football, and I look forward to seeing you all in Qatar 1 month from now. Thank you. We are FIFA president Gianni Infantino ne somebody to ga eno. Yenda ni enko piemu ewo Android Adwuma kase pa top fm enso ewo France den patemana se Ballon d'Or no 2022 de no enso top fm na ndo na se efe ye pa dan ni kopiema na se ahumkan ye pa na se dwuma no enso eba na wie na sei na akosi abrante a ye fa ne Karim Benzema sina kan e de Real Madrid boboko no wono enempinifo bonidin se ne bodimbo no eto ye pa se Ballon d'Or no waje ediasini na so Sadio Mane no sina kan edema Liverpool esi sina kan edema Bayern Munich boboko no Senegal ena ofi ono so etoso mienu e odwumedi na se Kevin De Bruyne enso etoso mien se sina kan edema Man City boboko no Robert Lewandowski toso 9 esina kan na edema Barca obeka no sina kan edema Bayern ena so obaso no ono so etoso 9 enum eye Mo Salah esina kan edema Liverpool boboko no Kylian Mbappe etoso nsia esina kan Paris Saint-Germain Tubo Courtois esina kan edema Real Madrid boboko no wono so etoso ensom Vinicius Junior esina kan edema Madrid otoso nwoche Luka Modric esina kan edema Madrid otoso enkron ena fe Erling Haaland esina kan edema Man City boboko na onim se ofi Dortmund enso ena ba otoso makumaku edu na sa na se City a ekopiem odwuma de na se a esi ekoye ewo Endra Edana Endra kopima na Sabrantia fa na Gavi ensu enya award ewo ejumadi na se Sabrantia esene modern bono eso anipa ya amuru 21 years no eno ekode ma Gavi beka last season ada Pedri ena eje na no susi na kan ena Barca bobo ekono na okopima se awards bebere na ena se etoto fem ensu ewo jumadi na se na Abrantia fan Darwin Nunes ena afe kopima ya Cancelo ena afe Antonio Rudiger, Abrantia Fene Joshua Kemet, Christopher Nkuku, McManaman, and Afe, Abrantia, Onosu Okupima, Yefeno, Antonio Rudiger, yes, Uka Makumaku, Ensia, Omunina Etoso, Makumaku, Adunu, Enum, Omona Koto Abano, Omonya Bako, she, and Omunya, come Dibono, that's a 23 position, Omo and Ejiboso, now Ronaldo Kopima, 2005, Abakwa 70 years, Abrantia, Etoso Duno, and rather, Ronaldo Essanso Etoso Duno, Nessa Papa, and I say, if you Ballon d'Or, I say, Eba, Medimunsam, a Ejau. After young few Abrantia, near the Cristiano Ronaldo catching a Copiemo, Kylian Mbappe, so Akache, Nabakaya and Chebe told you, I say, no Kylian Mbappe, Lutin, Nani NG, LP, as Bobo Cody to an address, said January, said transferring to Ebia, Bobu Nikatem for Piaji, Ako Pimo Timbia, Nani Jim stop a set or sign, no, now report about to answer, Abrantia and Dean, Eddie Kylian Mbappe, Lutin, and San Seminano Cray, a woman said, no, or
unsettled or PG na se yade ne demands no PG fairly so some be man no afa players na no pɛ se PG esan PG ansan but ni nyina chi no onya na dwen so boku anden ade PG mu owie pɛ na advisor enso de ma PG mu boku no na se Luis Ocampo so de betu dwa se ne no sanse no de PG fan betu ne no na se Mbappe nim na se Mbappe fan by so pɛ so fi PG mu boku no we ensema efi PG eba iri mu nkra no so ede ejao Aston Villa so e fo no enso eba na se pa fa no Mauricio Pochettino esa pa coach Edma boku a ye fa na Aston Villa beka na coach Edma Tottenham Hotspur ekopie mu Paris Saint-Germain na esia de nkomo eba ene se omoni ni edi nkomo officers team Nigeria Adwuma obodoma Aston Villa no ene ma enkoye enso emfa ma no ntomo ni Mauricio Pochettino edi nkomo ojepenia aba pie mu aba ye adwuma enso de ma Aston Villa boboku na no pedi mu nsem no ede ya jaw Rafael we abranti a ono susi aka ede ma AC Milan boboku no na Chelsea for edi abranti na chiacha otimi senya de kotoa na no chema United omonso oma joining race no omisa abranti no omuhia no na Portuguese abranti 23 years pe na wadi na ka 18 months pe on contract oni PSG ewo na so no chema AC Milan ebe tu dwa sende no omo man 5-year extension contract abranti said dabi enya de obetimi assign enu ntino ya de boboku ni Manchester United afatuo sa abranti no ombehia no omnya ne signature ewo ne no United boboku na bibia so akoye ede amano United fo chema o ma send scout ma abranti no o ma hwe ne sa be se months nie na do ni chema abranti ne body ekon campaign o ma se ne no o mo ni Chelsea game a esimna ne o boy no 2 defeat ne no o munya ne nyina no na boboku ni United fo tete ho no ma o mo hwe abranti no motimi saka no na bibia so akoye ede ma United boboku no ye ba fie ne ye ba fie ena sesemeka ede a chewe dewro ena me bo officer busumi e wo mu ye hwe eyenufo na ya bonufo ban se de ba bia ensu betimi akoye anti breast cancer awareness no ade adwumadie no abeto fam nyakopon ya doma ya 28 October busumi e wo mu a ne da etoso aduonu nwotwe e wa Ahenkan FM ase ya ene se dwumadie no enso eba so ne Jubilee Hospital empedifo akayentuma bani ene se edi dwumadie ede eba anti faundufu bra na afe yenhwehwem fama bia na ba bi enkoye ba bi atotema na afe empedifo de atoye na afe yabonufo no ban se de be ya ubenya bi na bibia enso akoye fise nufo de eho ehia yie pa sa pepe en etienda no pay medimu enkomo ede ejawo afe yenhwe fisam na se FMF Edwin Simon Kets okraku akache onim se na otwe wie ye a ene atwam no ne betodwa so de ni chema wafu bi no yade a ene se odo ni chemu ewo other nations a omo president nyina akabom atoaba eyi president andin ede Edwin Simon Kets okraku se wafu na se zombie ni only di na front to nyama enso enfam wafu zombie no na enra ayade aketokre ko ni na penfo akopie mu Ministry of Youth and Sports oni papa andin ede Mustafa Yusuf ekodi nkomo na nkomodidie mu no na Mustafa Yusuf echema osi ministry no omotanachi afre president of the nation na nana danko Akufo-Addo enso etanachi na basobode no sei na ekoye. When the time come again for them to look for a new leader, they are going to overwhelmingly endorse him, and that's why nobody even came closer to see the person want to express to contest, because you can't contest when you have a very hardworking, committed, dedicated president of the WAFU. And we know you are going to make us proud. You are an ambassador of our country, and you have the support of the Ministry of Youth and Sports and the entire country and the President of the Republic of Ghana. We some Ministry of Youth and Sports na se papa odano Mustafa Yusuf nkoma odija Edwin Simon Kets okraku GF president asan yi no se wafu zombie no ombe president Toto Nyama yenda ni eko asofo gbogbo mu na fe kwedi nkoma kansu mfemfo no mo emfa ema enne anope kopiemu phobia ese na otwewe ye eda kwasi ada Nyama ankoye enso amfama phobia emese bama kofue ebe chomo eyemu edemu fimu awa Africa kontua eso omokoye ne no ena se coach David Oklo ene nsem kakra de atudwa wose ne de obesomye ebebo adwuma ademaphobia omse nkugo ne baade na so still na oye safe e house of folk ogusu ebo adwuma enso edema omo say ene se David Oklo ade tu yenim. I was so confident that we can turn things around, but this is football, anything can happen. This is football. Coaches are hired and fired. That is it. I'm interim. Maybe this is the end, but I'm the assistant coach of Accra. So I feel very safe and comfortable. We ensema se coach FN David Oklo ade tu yenim.
Afe yeguso our Accra to folk mo na do chema former Black Stars player Prince Tego enso akasa e the fairness and another gamer Bobo Kwandin e the Accra to folk any Bamako e the abone no so wonya pictures ni bi ahwe any videos ni bi ahwe a bo se coach Sam Obodu former coach e the Accra to folk e hurem o pitch ne so a na ojinja supporters no Prince Tego chema sa ina perimeter na okoye no senka players ni ti na okoye a o players ni number ko betimi afrom enom edi nkomo na pitch so na okoye ni die ono pade na dream pade na se enye right enye professional se coach Sam Obodu e be hurem e wo ina perimeter ni mu as a coach team no eno ejai Adwuma ye. And you're right, because I don't think say we do bit make I say players no the key boys ni na oni mo biangama. Every coach who coach team one, they have your numbers, they check up on you, but you can communicate on phone. Obet make I mean good words among say you be coming on the field to watch them. Not necessarily say was a umbra field no sooner. I mean fans no. Yes, I'd say we coming back no. Who push your way. Once a club no a party ways from you, just be cool. When they need you, you come with respect. But they say, yes, and I say, who do more cheaply? And a boys no some concentration a very low because some feel say now coach we or banners one by and which means no already normal degraded your honorary that. So far as our dressing room no, which means the coach and your head coach, you don't see him as a coach. Well, I am your former Black Star striker. Prince Tego edituja yena ni enko Bechem United ni enko di kumaka enso enfo ko piemu o Bechem United a de fion mo ede eba ne sama branch fene samo sekufo esi aminu ka se di oni kroma biemu a watu anama ko piemu enso o Portugal na ko pie Portugal as a Portuguese for omolega toso miensa Ghana ha na ka third division eye team a ewo Portugal no eno ena sabrante eno mo akowie 2 years contract ena sabrante no akwasan edema FC Fagresa eso ko si akan enso Ediamo Mandano pay Yedimun Komono Edi Ejao Mohamed Saban technical director de Ghana Cycling Federation na onim se enche na all African Games no baso Ghana na papa yi akasa ene no o se template ni ho nti se Ghana ye hu ene no boto ano emfa kran shima e se kore template no na afi yetimi organize a tournament ni eye na o se tournament se baso a lie on key 5 areas a utimi se omo so mutimi bodwuma na do ni chima organization etimi konkan o se the local organizing committee no omuhia say some bodwuma afi Ministry of Youth and Sports National Federation na afi GOC SSR 5 key bodies na no omkambom na ayado ni chema all African Games a baso na Ghana yetimi hosting ye yente technical director at the Ghana Cycling Federation. You see about these African Games, others have hosted, which we have all the templates. I believe you can also follow same and organize it. And I believe also these African Games, the 7 bodies that I mentioned above, need to work in collaboration. But the key areas lies on 5 bodies. That is the LOC, the Ministry of Youth and Sports, the National Federations, the GOC, because these are the bodies are within the country, which I believe when we come together and agree on the key dates, we can organize it. Yes, na osansu ade to aso wase Nyankopon Adwuma 2023 March and as a Jumede na kasa enso eba so enti efi next month ekwa na pipresi chencheche pa and as so mutumi ye na bibia enso etumi koye se de be ye beduro no na se omugina na so abrane. You see, 8 or 9 or 10 months is just numbers. I believe from now till August, we have to give priority within this month. For example, March next year, we have to make sure everything is done. So from now till March, what do we need to do? We must be able to have program that will put a guide towards February, towards January, towards December, and next month, November. When we are able to put all these key dates and program within, I believe by March 2023, we must be able to see the green light of hosting this event. We and some if you are part of Muhammad Shaban and so editor and my Dimun a Ajao. Yeah, see, now so na MTN FA Cup no Division 2 ni Division 1 teams no ye pay omo
abe PM Eastern Regional ye wo 4 teams e wo ha Port City afi Kotokuru Rush SC we nye Kotokuru Royals team nankasa we Kotokuru Rush SC National Recon United any Oko United we teams a na ese yensa komo e wo Eastern Regional and 11 o'clock am na no pay ya draw no enso eba so say ne no ye draw we na ye bo sa round we a na fe ya pair premier teams no so dia fra na yenya the draw of 64 no so timi atoa so it is Kotokuru Rush itimi qualifier and we betimi share Kotokuru Royals enso e wo ye say anticheche mu dia na say ye no funtum frade a anhwa na sa two teams enso etimi ehia ye dia si na medinya de Joshua Kabonecheni oti Yosef Ahenkan obren pompoku ware afi Raymond Ashete Rat ene Ben Mauli munyina eboaye ne de nsem ebijao captain in the morning obofori amanfo at the morning show no etwaso until then good morning Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM Oni amachi o
Me ba to ya da sibe bre se wo fidie da so da ha na wo tie yen match ni dwumadi ni din. You call into the world of sports. Update ahodo e wo ho nyina. Joshua Kwabene Jenim, Kofi Ejiri, and one more akaka ho e dia brel. Ye de wo ma se. Wo hwe omre na simana dua sam yensa 33 minutes into 7 a.m. Ye to aso matching and dwumadi no edin ofremi obuwo ba ofori amanfo. Commander General and Suroja Bakwayaka Kotoku Mayor. Yes, Inkonya. Yere woda chinti de beto so e de mana fe de aka nyina de akeka ho. What's me more? You were Jesus, what's me more? What's my command? And I don't pay with that chinti the day and number of Casem. We say friends are 2, not 3. Friends are 2, not 3. Say, but what kind Bible? A Bible said na oba be free nina any neje fie ti. Na be man so free nina ni neje fie. No ma be can boom. Into when they come together or some be one, but in actual sense, only 2. Oba be free ni maame fie, bema be free ni maame ne papa fie, no ma be ka bom. So mo be ka bom mu a Bible so be ye baako, but ye den a ye wo oba ne ye bema 2. Enti ene wo da chinti de pese ka kire won se aware no eye mu mienu pe na mo ware. Ewom se ye busua mienu e na aka bom, but de mesu pese wo ti ase ne se eye mu mienu ne mo ware. Enti moma obi ma meka ho ma ne nya miensa. Hwe awarefo bi aware. E na oma mom ho kwan ama omo ase oba na ma ne ho kwan ama ne maame abeka awade no ho e na oma ye miensa. Enti oje afutuo di free ne maame ho enko. I'm not saying say menye afutuo free maame ho. Good because o maame we experience e ba aware mu a. But say o ma o maame abaye number 3 e wa aware nim ene kakra bi ama akwen ene kakra bi ama ene kakra bi ama bema onsusu kakra bi ama kakra bi ada kakra bi ama aware ene mu ye mienu eye busua mienu na abeka bomu de but monti asese ye mu mienu na monam mo ma mo ho kwan ma onipa foforo bi beka ho na ye number 3 a de bia ntokwa de bia mo ntem ho ase. So friends are 2 not 3 enam fofa ensumpo no menyo ho anoma kokone okoha kohunu nsuo no aba ha bibisa say ehefo na yeye. Friends are 2 enam fofa asemo ye beka friends are 2 and not 3 no asemo a me ne wo beka no say kobike na me ne kasa asemo na wo say asemo na tena me ne kobike ntem edi ntina wo so bi foforote but na ye bisi e ho say sa na ti ana wo be believe onipa no beka won nsem nyina akire no we ni beba ho so ne dabonten na nkrofo pem ati uhu ni sanka obetena Ahenkan ha na wo obeka wasem manipa nyina ate enamfofa eye nipa mienu na efa enipa miensa ntimi mfa damfo ma ne nye yie enipa miensa omuntimi mfa damfo ma ne nye yie o enipa mienu na fa damfo wo da chinti ofo obi adamfo nso ano wehunu nipa kora wo ne nante wo da chinti minua ba waware memma o maame ma meka wade no ho ma mo nya miensa minua bema memma obi aho kwan wo maame o papa side unia ma e mo meka wade no ho ma ne nya miensa bi kakra bi akone mi sister kakra bi a ne mi sister say e na mi sister say bema ada wo kotobo ngu mi sister say me maame say mi sister say me maame say me bra say o da bi o yesa edo ha bebre no ade beba wo da chinti eya na wetie die yakan ni watusu anamo ede amaye nti wei eye ne wo da chinti abrabo akwantuo mu afutuo ni adesua ye de baaye enamfofa nipa mienu na efa nye nipa miensa enyam emma obi meka ho ma menye mu ntem dua buruni erade nke ho aware na ye woni wukunu no mu aware emma obi meka ho ma ne nye miensa erade enhyira mo amen.
Afi yen hwa hwe yi nsem we de na mena no pain so ye say always remember safety first. And then so the doctor everybody tia. Always remember safety first. Baby a onam bia ma bambo ne ahwe yi enya dia ehu hia wo pa. E wo mu se ye de bambo nyina hye Ghana Police Service ensa. But se obi beboro wa mo asu ente se wanka se wanu demu a usu. Nti ya na ahwe ni yi e de amame. Erade onkan yen ho na onwayen. Ni ntimi nti ase se ahwe yi de ehu hia pa. Nti baby enam bia no ye fan hye tirim se safety first. Uwura baabi a uwura baabi a ti se bia waba Ahenkan FM ha no anya se me wura ha na na me wura Ahenkan FM o me nwura mu asa akeke se me de me wura mu ma wura mu dabi but wo no bisa ho se nti to de din a omo entrance foforo we he fa na me fa dwane enye hanko a baabi abeko bia men ka se me de ma wura mu nti eno ano no ni ebesi bia nsi Debi a ma bambo ehun ehia wo pa erade nken ehun. Always remember safety first. Baby anambia. Sorry na be cool school mu na be cool adwuma mu na be cool baby anambia no. Ma bambo hu hia wo pa. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Na me ho popo we see a friend of Pedro Kumasi Tana so Kesben Junction. I say watching you live. Yeah, that's it. So switching to the brighter side of life this morning, a glorious birthday going out to you, Reverend Dominic Tete Sakite. Reverend Dominic Tete Sakite. It's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond. Reverend Dominic Tete Sakite from Alberta, Texas. Fidelity Bank, Orange Heights, Accra, Tesano. Abeka Junction on one. Yate. Alberta, Texas. Birthday coordinator. So once again to you, Reverend Dominic Tete Sakite, it's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond from Alberta, Texas. Of Fidelity Bank, Orange Heights, Abeka Junction, Accra. To you. A very good morning going out to you, Honorable Clement Atifa. To bottom electoral area. Assembly member awo. They say you can assembly man ni assembly woman. No, a assembly member. Otimimo. Ni Jesus otimimo. Otima kumemuda. Evangelist Israel also keep up the good work. Mayor one Wolanyo enso di free akwitia no de aba Wolanyo ekasa also keep up Wolanyo in akwitia says congratulations and warm regards to Robert Lamte, the CEO of Okumkom Foundation Madina or Yarefa. Wolanyo in akwitia to you, Mr. Robert Lamte, CEO of Okumkom Foundation.
Sanso na Comengsa Pillar 2 and so Kasawa Hayada say more than political messages by any in an HRI back in Canada. Yanko for the Bonkrat Amobosono Emfa and Twaso na Yenko Yen and Nim and penny for my chairman of pay. Madame Bibia Bokodie. Avoid the Adwuma now say. Namia do me hoye pa. Super. And Roman Penia Kasa. Roman Penia Kasa. Na oche se reshuffling ni die ebe tumi anka munya ho asemoka. Munya reshuffling ho asemoka. Kra. Abia wodwen on. I was say munya ho asemoka. Because enya de beba so. Oso omo de adwuma hye omo nsa no omo ebo adwuma. Yate. Omo bo adwuma papa. Yate. Movies or say onkoti amosi onyi kan ofuri atem firi ho. Say denti no onyi ni firi ho. Say onipa o ba mfie 9 ne first term. Outstanding performance. On my economy no eba be among the fastest growing economy. Sa brand ye free IMF. Ama ye free IMF aba. Ama yet obi puti things together man ye makoye. Na say ene na ebia bibi nkoye esi yenyi ni free ho. Esa no ne ni ye. Na nti onyi ni free ho eno ye one. Ministers na aka ni nyina nso obi ebo adwuma. Ye de nyame ase. Oh, you didn't say omache saying. No be a juma no wacha. Na or ye juma we see yin free ho. There be there. Now be want to mama no ma sin ya fe ba ne sen. And that's how we yin na yin hunu say external shocks nya covid. Na dia yin. Enti na se sa bre na nka wo se nka wo kire mpo se. Ampa wo no wa ben ampa anade na wo ye no nim ne wo ye. I say oguso. On relax you oguso. Oguso no fitika se oguso ye ne enka kan kakra be fa se ade ese ebu but wo ye ni yi a unya ne sa enka kan kakra o interview na se na me say listeners ne ba ko o say ni voice note na to me say ni abrepa ne se ma work no and ye nto about 2024 I was someone to amunya yi wa bre watia yempa obi a chew say kokoto gofa yemfa yensam ya ba mo sa voice no ye keka ne say obi ba fu say bia ye keka nsema hye omampani ni ani nti yegu suwa ne ye ba bo sa voice no amatiefu atimi ati omampani akufu adonu mu nsem enra woni yenwia no mo ewo utek ene kokasa ye ena odi sansem ni na tu bia nti essence of sa interview no yegu suwa no ye ba bobi amamo atimi atie sisi ade madaroma mom ye mbungra de obonkrata ni mu na fei yemfa ematiefo yate Ghana lishima ma munyina mo achi biam sa mo makwaba kasabide tata wasugusu a wutie eye ahenkan adi economy ensa chiripo miensa kasabide esuo da dwumadia wasugusu so a wo enjoy yi anasa wutie yi eye maachi na maachi no na wobenya da obonkrata mo bosuo enso so ewo mu eno ye nsema wodo a ensamtwerefo a won mo ehwe da obo dwumadie esuo no wenei omda obonkrata wodo mo tintim de agumdi abaye be boso de amawo wo hia wa kire be no enso eso anopa no nso abo apa ho sima no aduanan enso 747 na adwempa ye ne kofi mensa adwene papa na papa ni wani mukan mene ahofe achim police akuya janewa ane yasin kunya de obonka tai emu pesipesi mu de bai na the business analyst de obonka ta na mede efrase de mo ma re fi se Facebook so ye ho ana YouTube so ye wo ho eno so ya Ahenkan 3.3 FM Facebook so kwa ubetime de yachi ya tintima na se ya de democrat so agu ho na the business analyst da obokata no ana o chem say Ghana stock exchange no one mo etime abomoden ayi orura abana amoa se won hwe no meyo mo managing director nti ho asem da obokata yi enso de aba nti watwa ma menfo nyi so de aba kama ne ho fe pa nya agoro ana ode abai na guta Ghana Junior Traders Association one more president Dr. Obin Joseph nimfonyi da ha nani bra abre no ana watwa stores ahodo bi di aba na hwe nsafo ahodo krado ahodo didadi mu a tumi say yes enya agro ya totum na guta fo kire mu say nyambo a wo kina October boso me ne de toso poli du enkono
afipini ni aduonu sa wo undi gangu ho no ma akodi dwagu ho san so mbeto shops nyina mu adaya sade no ma se be kono ebro so ti anya nto anya ntua wonu mbebie kra na wonu mbeto aba se ewe na obeso we mu ase we de ne board dodo ade na matoto no mamu sa obese ma na we de ne board dodo ade matoto no mamu sa emma nkrofo mekwan wu o masum bia o mbeto shop ni mu na mo hwe ade amopiri ho ti nyambo a wochena mo amwo nkra puni mantem titiri no undi dwangu akodi dwagu o na mso mbeto shops mu enho asem eno no na International Monetary Fund IMF fo so eno amoka sai omutem sai Ghana said the inflation no se bi huri kon no ni nyina no ye totoye bi a wase yahwe ne atoto ne ye ai said the no ma se bi ye no no mabu on ma wase yahwe ne atoto ne ye na di gu akwan mu say inflation no isi awon na maduasa ene akiri pod ye wo ho wadi chemu no a che se nya agoro enche obeduru wadi chemu na duanan pe tenu asem da baka tai de aba enso e wa hanamo we ene ensama wotuo bi a the business analyst da work at and na no pay what they ever sum yen Abusia ya twaso na the chronicle breast sam ko wakrata no ane ya de twaso na breast sam krata fe dosu mienu ane miensa wade mampani na na dedan kwa akufo adonfoni abetu kama ne nana agenu google search so din sembi atudwana sama mampani kanyina ne se wose enkane mampani John Dramani Mahama woma nukure nedi papa kwakwa ese nkontompo na doso nienti mampani kasa no wakire se bana kwantempon sensema any a year of roots wonene na aban wama bom humodi ye papa wose kagana fohye ne ebo na bakso nka wose mampani dada John Dramani Mahama Esusu bona basu bienso ne wadane nsem no wadi nsem ni ti ahwe fom ana ne nanhwe so nti wanhwe na wama no kra ne ennadi mampani ana ekasa na ko wakrata kro ya mu ana wadi era opunifo ni abetra doctor ni bi na ekasa na ne nsem a wakanunya ko wakrata na emudo sopu na kasa wo mu system oponi ahwe ya eneneni ebefra nenti awakasa na woko wakrata yemu na galamse na ye tusu papa mampani ani abre asa kwan bia so obetuso ene ye hyase vanguard operation ya do mo hyase si etu ase ekwawi ase national security wam do mu jim operation hot 1 na ko wakrata di aba na otwem sa operation hot 2 no ya sa relaunch no enti no ya de asafo ne eya obambofo ko gumu sa ne be ya galamse no won betimi ato ase wam koto ba hyeba obebi a ye tutututu galamse no na wama hwa agisansa se ne nyina bohu nyina ban ya chronicle breast sam ko wakrata adi atu dwana breast sam sa so di aba na wochem se National Lottery Authority wamu di wamu fisha da toso eye ediesia 60 years ana wamu edi akwakrata di won sem nyina da atu edwa abusia foya tuaso ewo eye da baka tan boboso no ensusu emu na daily guide da baka tan amdeba ose eye Ghana's favorite newspaper na wade eye nana agrada evangelist Patricia Adey esiedua okay wade nfonyi ne dia ba ene wache mu se sisi an wono ni case na yetu ana ewa police fo nsem ana se wa sendibia na enred ni kogina ba akwa no ni tira yeye yama ni be ano se me na me kro no so kwa en kamesene okay se na saka ba ko no sa che no edisi ano yama ni be na so odaso wa aya police fo kukum esan say ni case no eyemienu yedi ba akwa aka ba ko enti no wasem enso so da obakatai ede aba na wade aya NDC twetwerefo panyini Owura Johnson asedun katia aka Ntonton panyini General Mosquito na ona sisi aso opetutuna kunya no NDC General Secretary chairman na kasa wope na wade tudwa wada obakatai mu say NDC fo se nyakopon ya aduna Ghana fo moto abade ma wo ne mo no mba fimpinu ene aduonu enan a enya de da biara da se galamse ombetu ase hwano no wase galamse nya de so ombetu ase se na da waka tadi aba dan de nyom kom so mbe yen sakraye bi wo na omuntu ase kude sa adwuma ho sembe tape na se na aban so wo dane ani a waye no community man ni nya no ho asem a okay yo galamse ni nya galamse committee man ni nya galamse wo
so uru asase na ngwa de o gala bia o gala galamsey no mo say enu ne ye illegal iti wo hwa ye wo legal mining illegal mining illegal ne galamsey no but community mining no say oban ne e buy say ne be akom be jai galamsey no ma be ye no si anu so mo nye be nye nye obi a ne be ma na nya bia ye enti wo ga so ntu galamsey ase aja say illegal no na obema na sa akoso ana and this foi me ya no yi anti Johnson asie dun katia ana o kasa asem we wado so forest kasam to ya so fanyi di aba eye futisam ni onimonyamfo kenoforiata ana hwe ba bi wa pia ne space ne di ato na dan hwena no sa sabio ye nananom kokorafo de sa bonse wo de ato no hwena no sa ye mrante de di ataya ni ase na ana na dagwa agufado kasa ana otem se ken kwa kuma to yem Ghana fo boa wai de omo kani nyina omo boa se wo de mene wa de omo ye nyina wa dwuma so mani papa omo na enwu hwe Ghana fo bi ni mani ye eye tupe won mo mani ye 4 no ti se na na do mo so se na o sha space ne kan won ani ba ye 4 wo sisi anope woni aye 4 me de etu ni mi hu hwe e ba bi wa mi hunu etu aja se ye se ni ne de ye hu adwuma eye osofo iskasam to ya so oye na momo wo for ice no papa ne bo adwuma papa de bo guarantee nya de so ba pam ne ne no pam no wo kyira wone na na etwa 8 nyina wie tom twa 8 wie na se de aba wo fro baba no de ba de afanfa ne man ye amaman etia no wasanda bo kratai enso ede aba na eye Christian Council na je se soma wo do wo ma koko ganam ya nam no amafutufu aka bom ko no ana omo kasa no mdi tu dwa trem sai aban no sa small scale mining no won mu nyina won fa tabno to won so o fa tabno to won so empempen ya won mo bia nyai omo bia nyai mining bia ya mining tie no wasam so da bokatai e dia ba daily guide da bokata no ene emunsam enie Abusia Daily Dispatch ko wakrata na edwin so say factually reliably factual. Na dispatch the aba no chem say yandi si amanyu ko na emu huro emu deja demu butubutu enya sem ketwa ana wo chem say ene ya katu na bro na che say wo makwa akotro aba ade yi wo mu mpanifo wo bedu omenim afimpinu ne adionu ana ye batonim na wotu kopia mu wo ho a Empempre General Secretary woni monyamfo Johnson esi edunketia woni ye reofo apofo Samuel Kennedy woni ye national chairman na ye wo mumienu ntem enya sem ketra we twoma ne nyonko na we atoma ne nyonko na tse we ato ne sanso empenifo mienu na ka wo muntamu jupa obi ni aba ama ne we twoma ne we na we twoma ne we no jemse o say dibre na aba wo dibre ba dia masa dibre aba dibre ba dia dibre aba obi a masa ye be count ja say dibre ba obi a priko neni dibre aba so dia na aba nti omotoma no omo dibre aba to ho aka benifo isumi enu dia wubu a ofo so ampofo ni eyi general mosquito se upetumi ni ase fa ma me bra o de ne kowia na de tumi na kwojina aba na omunim se tumi bi onu mado ma mekọ na obekọ no ne yakuna na afi wo de akwaje ama ya hwe mi anu enti wo mumi anu na ne wo montama ehuru awa ndisi amanyi kon ma chese we tuma ni we na we atwa ma ni we na onim se ndisi nkoni mapi wo no mo twen kwa wamsi mpenifo emi anu na omo hwe wo mu role model so amanyi konim na nei modern muhu idie de asem na eba o wamo head to wamo niema enti dispatch de odeba na dispatch ko wakwate de abawo ni monyamfo Dr. Matthew Opoku prempen na po ni foni da hase na maponi wakasa wo kire musa wanu wobon ho modin ye papa wo ye na famu de bia se na be ya adani de nyina wo man Ghana kanea besi su hire dumso ni ya twem enya de ye kodum kanea biemti wo bon ho modin ne kanea esusu hire ne o hwemfo ni e de aba na chi street light ye de sisi obenkum ni nifa
aso hye we kura hwe ye solar inti no anya de a edum ko wakrata de wonsema ba fema pani nana adodan kwa kufu ado na kasa wo chem se asantemai wa bon homodin wa asantimantem papa ebi mu kasa no oba ye no wada na chiachira asantimantem na wo chem se no kura bi anim akwantempo ekoso wa asantimantem nya asem ketewa aya asfatan kasa na tsewogu wo ho wo ya no kura susu free wa ayade sabi a wodro wo sisi wa asantimantem na den mommo sema no wa bon homodin ewa asantimantem papa pe ne daily dispatch ko wakrata edi hunsem etu edwa na adisima ya twaso da bokata mbos your daily graphic da bokata na yadu so sene de na truth and accuracy every day na wade atoto ruani ntina kuku da mfomfo nyi de aba na mhwema mhu akwati bro ne hwentia se wo gira mu bie na afa da nado dan kwa kufu ado Ghana man panyin gira mu bie afa so mihia mihu eye oswafo na hwe eye enuane eni kuaye dwumadie eso Dr. Free Yakoto onso gina mu bi pompe nyagro na wotem se watwa eye anyiramoden enhoma no ani ni nua ni bi enso mfonyi ade aba na chese nyagro we se osi kumase Bolgatanga eye 33 kV line no eno so ma commission na chese no eye anyiramoden a eba beboa ama anyiramoden kania no agana na mo so pene wasantimantem atwa mu akoka eye Bolgatanga tenwasem da bokata so edi aba na onse aban guso oboabo no ho se afimpi no ene aduonu miensa eye o man na ko mabosika no okwakobu hu konta na afesu no entoto ya mbeso omo eye wo eye emfi aka we yedimu no ni nyina okwakoda na di wo mlase badwafie na no ana sisia na aban no eye asom wes kasanto to ya so ne temamufo di nkomo adi temamufo so adwenkyere ewo ho na no na temamufo ka tire aban ne sai one musra no 2023 budget na odi ba no won chemo modia se roto no osade beba onfa roto no mra msam bietum na yanya kakra fa firi won fa mo man no bra etuwe se wode eye osoafo abede chowes kasam to yaso onimonyamfo eye John Kuma emfonyi odi pia asam no so on na sisi a wodi eye edom na nimu a one money timamufo edi nkomo efa 2023 budget no enso ehu etie no wasem enso so eno na yesi enfie maako edunie na passage of law emlabia no yede akwakoto no ma yehwede aboa said e be ya sabi mpraduasa one mo adwum hawo ene adwum yade no yebetimi ahwe ne aboa ma omo so obon pom din be sita asipi na eno ene yekyem sai ewada obokatem sai eye mental health care for no one madwa omo se enoma bi wo mai shada nko ye shada moa won madwuma no enti eye Dr. Akwasi Osei ena wode sansem we so ababeto edwa tenwasem enso so eno no na sanso ena opanyini ba kwa no ye commodity eye monitor siwo wanso ekire mu se eye abefo enfidie no ene emuhunu mu no ene munim de ene nyansa pra wo mu no ya fa sa akwa no so na enu mom entimi emo aye se de be ya eye mine na ekoso agudi aye tutututu no yebetimi atu no kwampa so na timi enso aboa we eye daily graphic da bokata ni mu ensem Abusia Ghanaian Times na yade so was most authoritative newspaper na Ghanaian Times dia basan ne Christian Council penny for dia betu do ruchem sase ne be betu galamse asienti no ane so Moscow mine nyina ban fata bonto so wo bi anu awoto akwakotu galamse se ne wo bi tu galamse kwa na akwasa me yes Moscow mine so be koi na illegal mine na kasa bi no ye nti so Moscow no wan fata bonto so wo bi antu galamse ni bi menu kra betimi aboa kwa wakrate ade ho sam etudwa na kwa wakrate so dia bane mapani asantimantemu wo bo adwuma ho papa pa ne nyinam kane afiti kumase akokosi boga wakotwa tuma tese eye adwuma gidigidi ensoso ewo ho na kwa wakrate akro imu ene nrada ana edisuafo a wamo JHS 3 final year student wamo kwatena se wamo so etwato wo JHS nyom de kwa SS no wamo de kwa hihye so BEC wamo de kwa hihye so ne
wamo churotro ne kura wamo ne de etoso mienu mathematics no ana etras na kwa krataa di aba na ochem se centers ahodo a ewo man mu no 2038 centers ana se wamo etras so hwe na ochem se sabre dia bibia kwaso toten bibia de da na kwam kama edisuafo no so etro na Ghanaian Times kwa krataa so di aba na efutuo ana panin bi etu ha ochem se ewo saban hye na wotimi di sikapudo bi tu wase na be ya citizenship education ya di ebehemu ye na boama edisua ho sensem so etimi akọ enkan a ewodi unsem etu edwa professor kweshiga ana design semi so etu edwa ewo Ghanaian Times ko wakrata nim na grada so unsem ene aba be ye de dwane nsem na koye mienu ani abako ya ma ne bera 50,000 Ghana cedis ana da so still na woguso twa post fo kukum efsensem no eye mienu ene Ghanaian Times ko wakrata ade ho sem etu edwa na the Oboka Tamede etu aso no eye the founder na the founder the Oboka Tane no de nsema wodo de aba sesi am no ka say ade se BC fo no wonum gusu a wonum so etwere ai omode no omode ahyehyɛ so a enu ada no mufiri ase ye hwe anim se wie benyankopɔ ya adom da efiada ɛna wonum enso ebetimi de aba na wie ye na the founder the Oboka Tane no kyerɛ mu sɛ ade se koso pa kama okwanka bumpuni mantema bibia de na akwa mu tikata fa to so enan wakuti asem people enso ede egu wonum kama na enu achi no ana occupy Ghana fo nso so kyerɛ mu sɛ saa galamsense asiri nyina no aban enhwɛ na wonsan siesie na entimi ensa emwase de be ya asase no sanso benya na duane anase na hoɔden ana ɛwɔ a yetimi de dua no ba ya ma ne timi nyine from yetimi nya bidie no wanhwa sɛ obɛyɛ saa totoe ni nyina kama na enso emwantenwa asɛm so de Oboka tai enso ɛde aba ɛno achi so no small scale mining so a ensole anase soma wodo wa makoko ganam yanom wonom afutufo nkabom ko a wonom so ade atudwase yembande small scale mining de Oboka tai so de aba enso ewa anom kama na eno enso achi no ana wotem se orura Abdullahi Jinapon enso so ene ne nkrofo mpanfo bi amkeka ka ho amo forestry ho wonum akeka bomo mu nyina no ene climate change climate leaders wonum nyina ka bom no ma bachiri mu ahwe aboa se de be ya ewiem sachiraye ebetime apɛ ne siesie anase ne informasibere na enso atimi aboa we the founder the Oboka Tane mu ensem pɛ neto nekenka de tumu nkyene abusia de anko ko wakrata ana ye de eto aso na anko ade sama hudro pina na etudwa wo chemu se edompemina wo be kan se bi sa ne ene wo soafo abedi ekira wo hwe nsase ne obo ade agudie so kura wono kura galamse ne otubianom chemse wanu wonyo ohine o washada na 155 maybe efrat sane e woye ohine no ko wakrata dia ba chemse sabre dia ye disikapudo pa ana chesa abon 10 million Ghana cedis won share na wontimi entuate ne be kra no be ya disua de ensusu etimi adaho na ko wakrata dia ba no chemse gender ministry be sinne wasofo bi ananu o wasofo bi ananu na no hwe aya ma wo mu kwa wade mu pa ne nkwala ntotofe wa wo hwe ma ya de wanyi abro so cry fish ya no dunson 17 years na waware 17 years na waware no so wo mu so 12 years na waware a wo mu chemse ni nyina da ha dwinte wo se ni manim yetimi hwe na gender ministry no wasofo bi beda no se ne be ya wo betoto niema ye na ma nkwada nsusu ho atimi atowom anko ko wakrata ade ho nsem etudwa na Charles Pennyfo so na ekasa wa hayo wo mu chem se Bufa Stock Company wo mo ha wo my Ghana papa eba ni nnuane ye de kosua po a wudrom ne ntuaso suku a ho nsem na ba be ye de dwante wo mu so sra ban se won hwe na Bufa Stock Company no wonyi wo mu mfiri wo ne wo pe obi fufura fensi wo manan mu se ne be ya adwane ho sensa be kon kan na ho atodin na disuafo so a wamu wa entuaso suku no imanye adwane adi ko wakrate ade ho nsem
susu to dwa na kwakota susu de aba ane ayi Rising Lions director our day nim na wakasa na ochem se adisua ehu hia ye papa na se ne be adisua nsensem ebegyina ne na so no anu so hu hia ye papa na ochem se sa kwan ne so na se penifo ya krado se gwom behwa ma adisua timi akonkan a wa munsa so betimi aka ne be ya hia ne se wọ́n bẹ́ tutu wọ́n nneɛma yie na wɔn de wɔn nhyehyɛeɛ egu apon so ɛkɔba ne sɛ galamsey ɛkɔba ne sɛ adesua nsɛnsɛm ɛbɛtumi akɔnkan yie papaapa na galamsey ho nsɛm so no kɔwa krataa adi ɛto dwa a wɔkyɛm sɛ nei galamsey egu so a yɛakyikyikyi wɔn mo na ɛbɛnifoɔ san so aka nkurɔfoɔ bi a wɔn so wɔn mu tu galamsey ne bi mu papaapa kɔwa krataa adi ho nsɛm ɛto adwa kyɛm sɛ wɔn no wɔpanin bi o no no so galamsey no wɔn na dwen sɛ no a ana te sɛ wɔtu a wɔn bɛhwɛ de na afa emra kwan so yie papaapa de ankɔkɔwa akwata ana de ho nsɛm ɛto adwa na the Daily Searchlight saa baako na ɔka ho no ofiri ni Patriotic Day press ne patriotic for no ba na ɔma bɛyɛ ho adwuma me nyɛ patriotic na me the Daily Searchlight da bɔka ata na de ba Daily Searchlight kyerɛ mu sɛ wɔde ɔsoafo na hwɛ ensase ene ɔbɔ adeɛ ne mapa wɔso ene emu Minister for Lands and Natural Resources Orura John Abdullah Jinapo wɔde ne mfonyi de aba na wɔde ba no kyerɛ mu sɛ police aslafo wɔn ba boa ama galamsey kon no adimu ai ometu galamsey fo no so sapa te wasem onimanyamfo Samuel Abdullah Jinapo de ho asem so de atudwa anso ana obekwa ba on mame nkɔ ahoma ne so mra sisi ya me kɔ na me ne puye mantem enyina Ghana Journalists Association womo president and as a chairman our Haura Maswell Kudeko akɔ akɔtwetwe nkɔmɔ Yura Maswell temi kan FM so nie mache na bibi abɔkɔ de Adwuma experience nya we ho na mo so nyame adom yenso ye ho ye free bright san lecture obi mu no ye ne eni nkɔmɔ nti ye ma congratulations Anopo ye ba wonche ya ye hwɛ ensɛmkyerɛfoɔ the fight against illegal mining ye bisa sɛ ye wɔ asɛdeɛ bi wɔ mu na ye wɔ asɛdeɛ bi wɔ mu a ye adwuma poten pa ɛne sɛn wa mi la so ma chia na ma chia Ahenkan for ne ye ni anuma e wa chim da na importer mu nyina galamsey kutiano tememoni bia wo mu chefa bia wo emu asodie se ye behwe ma esiano ye se peni trafie ana openi tia se bia se na wo mo ye den dia ya mo na mutimi kan ye so openi o trafie ma mo frare na kan ye bu na kan refo kan wa nya za enti no sɛ yɛ nyinaa yɛte hɔ na yɛhunu sɛ dwumadie bi kɔ so yɛsɛ yɛ nsuo yɛsɛ yɛ nsase na wobɛka sɛ ɔmɛdeɛ mene tumi a ɛtumi aboa de asi ano a na kyɛ sɛ kamɛyɛ sɛ wonyɛ tuma mu nipa enti no everybody has got a role to play ahwɛ mu koraa Ghana criminal code no yɛtwerɛ mu sɛ wohwɛ obi yɛ bɔne na sɛ obi ɛbɛyɛ bɔne na wonim sɛ deɛ ɔyɛ ne yɛ bɔne a wɔ ho kwan sɛ wotumi si no kwan ɛyɛ mmara a ɛtwerɛ yɛ criminal code act 29 nti obi a wɔ ho kwan sɛ wosi bɔne ho kwan anaasɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔma bɔne nkɔ so nti no that is it ɛnyɛ nsɛnkyerɛfoɔ nko a nananom aka ho bi abamu mpanyinfoɔ assembly members committee members obiara sɛdeɛ na nsɛnkyerɛfoɔ adwuma no titiriw no ɛne sɛ obroni ka sɛ we mirror society nea yɛkɔ so wɔ pɔtɛmu yɛ communities ne ɔman ni mu no ebi a ne yɛkɔ so wɔ akyem da obi ɔte nkran obi ɔte koforio obi ɔwɔ asaman kɛse nim kyerɛ nsɛnkyerɛ adwuma no
I said yes, sir. Yeah, Kosono. One more bedani di ma manfo. Central Juma, Central Fontini, and Kase, a mobia and Gongotu from where good year. Name the Yamani to me so to from a good year. Now on from our council, I will 2 hours this sense as it is sense. And Central Neguma said, Obika home for me, and yet, Omwa to me no woman, some say, Omobe regularity, mining, and a mining activity. Na ye kokra de ekoso ne ba na omo atumi no wo monsa se omo besi bone na eko ho ba omo besi bone na eko no ano na ye gina mo se ne ekoso ni timpanifo mo ye den butimi abo amesi ano ne mo senjo fo ni o madwuma nyina wie ye yi de ekoso ye yi de aba esi asemesi ano benten oni license otu from a good year or sasa or sensu the CSMC or bentin or license yaman a large case license yaman a small scale mining license and so no or ye galamsi you can't win in every now about 2 million woman some no oh man sorry no man see ano a quest was a cup man hour in you the jumana no a one cosiaga se obi dina baby no kase galamsa ekoso ana illegal mining ekoso essential for MY mine siano a tani pano ne nya adwen na nka me se onim nia oka galamse asemo aben asem nyina ejina essential for abomu de wu abo ase yensu nsei yensa ase sei amafo kokofo yi twagudi to galamse enti ena galamse asem aso asudie ne da wonoma atumi no ewo monsem se ombehwe se yebesi ano nti se obia ye na femu dia ogidi se ene galamse wansama aba ebi enya no ene Ghana koko kura ye se wantimi am produce wiase amansan wiase edwamanso ese wantimi enya production to a certain level, a certain tons or a year koko no kura nya dia ubenya atofo yesi niame bi wo kwa to say sa chemicals ye omode ya mine ne ade yesi ye hwe na se chemicals do so was on sa se nim kra na wan hwe okuku kwa intimi to odwamas because far reaching consequences on omo consuming cocoa ne cocoa product omo health intino ko galamse ho sam no de akoye asembi a enye yesa se kwa na essay wa share the major commodity a bogana achieve ho ban here cocoa no wa hekra na asanko akose tumi ana se ahode yi na cocoa ni edwamanso na de bia ya make say can I say we are doing the same thing the same way all the time amam enya Ghana kwana yetu from a good year amam be even University of America try to go what they are dan so no this kind of devastation ekoso or yememwan who be ho it is a surface mining and a problem mining as a manner and I consider underground mining there gold no any not tiemu bibiri sao rocks in the morning level if you even was assassin in area gold the quantity of gold I've been gold the one in China I am technology na one benya sa no say bia about no this technology now we can aggregate all the business people who are into gold mine that to me I adopted that technology of underground mining. Underground mining they own here and the big yasa only a machine. I hear more into underground mining. Yes, sir. We will save the devastation on our land. We will prevent how do we call it? The effect of the destruction of our water bodies. Somewhere now, so now you're saying then, sika efrefuma, and then
Ghana sika yɛhwere ɛwɔ mɛmu ha with respect to gold. Will be a research be gold a ɛfiri ɔman mu ha kɔ a ɛmfa ɛyɛ aban dwumaku a ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔmo tɔ gold na asɛ ɔmo na ɔmo hwɛ gold ho tɔn ho nsɛm. Yɛka sika a ɔman hwɛ a ɛnyɛ sika ketewa. Nso sanka yɛtumi a regularize yɛ system ne yie ɛna yɛ make sure sɛ gold bi a ɛbɛfiri ɔman mu ha akɔ no ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ gold a yɛtu no kwampa so. Or say you say it's good no for the regular system ni mo a megidi sentence so betimi aboa ama akaibo ene timba dwuma nim kra no enye ayi furniture bia na otwa anase inia yebu no kwambo ne so na ye illegal lumbering senia no enye de betimi enya akwan akwakodu egama so. Okay. Super. Chairman, mami san misa we brain into fe yen hwe na yemfa ensi. Ye pese ye hu se ensemtro ni no. Ono na adwuma pa ne se all disseminating information keke concerning illegal mining. Ana se makohunu bibi na mbetena ha na meka esi hɔ a. Ensemtro ni no onye police. Ana onye soldier. Ontimi nko obi a or your mining. You see, let me tell you one thing. Some of us have braved death because this mining, illegal mining issue, the boys are so sophisticated. And it's essentially being in the right senses of Sanipan, but you know, could be too good and they too mining. That's it. Mining is it. Muni kwanse mutu mana wa who bondo wanja unfinu re ni mumma. So what the answer you adopt the best strategy, you can get your visuals, you can get your stories, then you live there. Oba I said the answer oba be chere be yi hu for ni dia chere and pay for and I say bia for minerals commission for and all the other state agencies are only responsible in ensuring say obia air mining indiscriminately. In tell you more said the say about Kutaba, about be who for Nidia chair, Yasha Manzane, Abamun 24 say, the Akosuni. Into a state institutions now almost a regulating mining, almost said yes, almost by a periodic monitoring and evaluation. No one who said, look, Yamo Mutu almost to mining. So, Anabia. And I remember some time ago, I checked a Parliamentary Select Committee on Mines, Toby, Newmont. They came back to say, what now international gold firm now, almost they were engaged in illegal mining. The processes or the methods of mining then was not approved. It was illegal. It became a very big issue. So the Minerals Commission, the EP, other people had to go in and inspect the processes to ensure that Newmont conform to the approved processes of mining. Mining. So this is what we are talking about. Obi kuhu senchoni kuhu no oba na obeka obabomu fonia. Obi hu fonia aban nyumaku na sede so mbetu so anu. Ade ntina yama obi license onye a large scale mining. Now oye illegal mining. Na abanjumeku a wo ho a wo so mo regulating no. Ontimi say jumeku no ontimi mbonika. Ano ontimi fani ko jansen bibia no monica. Oh, na ye bubo moka na ye gidi o meja pade tonton a. E gidi ye say ebeye adisiade ebeye ahyansode ama omo ye sa Adwuma. Let me tell you, Nipa Bibra, Omochi, Omosa Yache Galamsey for Yadelium, Omuni, they are not the people behind the Galamsey. Omo they are Berphobia Mokope Bibia Kwakodike. Omo Mene Galamsey and Angasao. So if you arrest these people and jail them, you have not solved the problem. The financiers, the business owners are there. We should look for them. Oh, they are Miche. In Tian Central for the Okanya said, and say, Yabe home. Phony, the rule, and they are chairman for you. Radio show. Our friend, Minerals
commission penny. What friend EPCO? Mona Moma alliances. What friend minister Mona Moma alliances say, you go to Galamsi Wahana. Minister Sanyamia, I say, okay, and you will be to Galamsi Wahana. Immediately, I say, Minister Timisuma, not regulators, so correct. I had there only a human almost the same sua. And when I say you find them machines near Bomka, say, yes, and I say, very proactive. And we will be able to solve the problem. Okay. I think that we should be able to tell them. Okay. Enti chairman mi jaw na wakọ but nsɛmtwerɛfo ɛwɔ Achimodan chapter ha na sɛ Achimansa block ha no. Yetie wu na no pay afutuo bi bɛwɔ hɔ no mo. In reporting cases it borders with illegal mining. Afutuo bi wɔ hɔ no mo ade bɛma nsɛmtwerɛfo ɛwɔ Achimansa block ha no pay. Ayi ɔman ɔmo mu di anim no ɛbɛko ɔkɔden no mo gye ɔman no si hɔ. Ibi di ɔmo gye ana gye ɔman no si hɔ. Ɛnɛ yɛmfa sekan ne etu nkɔ ɛnɛ democracy nti no ɛyɛ ano baba ɛwɔ kana maka bi. Ɛnɛ democracy nti wo kyerɛ na ma kyerɛ bi. Eduri yɛ so sɛ yɛn so yɛbɛyɛ afɛmu deɛ tumi na ɔman no de ama yɛn no yɛbɛyɛ afɛmu deɛ de agye ɔman no si hɔ. Na mmɔnsɛm a ɛkɔ so no yɛsi mu kwan nti yɛtumi na ɔman no de ama yɛn no sɛ yɛyɛ the fourth estate of the realm. Yɛnyɛ adwuma no ɛwɔ mmara kwan so. Yɛnyɛ akokoduro na yɛnka no kora nkyerɛ tumi. Yɛnyɛ akokoduro na biribi kɔbɔne a yɛtumi abɔ ho deru ama ɔmo a tumi no yɛ ɔmo deɛ no ana tumi no ɔmo nsɛm no ɔmo ayɛ ho adwuma. Deɛ yɛfrɛ no fairness, deɛ yɛfrɛ no unbiased, pɛprɛ yɛ sɛnkyɛwde deɛ wodeɛ ne sɛ asɛm ba a wonkɔgyina benkum anaa nifa gyina mfimfini na waka asɛm no sɛm yɛteɛ. Bibi si na sɛ wokyerɛw na sɛ woka ho asɛm a oburoni sɛ one of the major canals of journalism no ɛne sɛ wobɛkyɛke, wobɛcross check na wasan check again. Yɛnsa na wobɛbɛtena radio so aka bibi na ɔso hu sɛ asɛm no a woka no wahwehwɛ mu yie, wobusa ɔmo asɛm no fɔm ho nyinaa, wobusa ɔmo side ɔmo aka mu nokorɛ asa no abɛtena ase na waka ho asɛm. Sɛ woyɛ no saa w'adwuma a wɔyɛ no ɛho mma asɛm na woayɛ w'adwene sɛ medeɛ saa krakyeni na saa panin wei deɛ mempɛ n'asɛm biribi a ɔbɛyɛ biara ɛyɛ o ɛnyɛ o mɛka ho asɛm bɔne. Woyɛ saa wonyɛ adwuma no ɛyɛ fairness, ɛyɛ unbiased what ma sɛ ɛna adwene pa ɛna ɔsɛ yɛdeɛ sɛ megye di yɛ sɛ yɛyɛ saa adwuma no yɛ adwuma a yɛde ama yɛ sɛ yɛhwɛ yɛ code of ethics so na yɛde yɛ adwuma no a saa gyidie ne tumi a yɛsɛ amansa nyinaa ho wɔ nsɛnkyerɛfoɔ mu sɛ nsɛnkyerɛ ne ka na kyɛ sɛ yɛnokorɛ no saa tumi no ɛbɛsa ba sɛ bɛyɛ yɛnkɔba ne saa na yɛma yɛ personal interest obi wɔ hɔ a wɔsɛ o medeɛ meyɛ quite sympathetic to asɛm asi ana ɔbɛnten meyɛ sympathetic to party ana party nti asɛm no ba na ɔka na wakata n'ani ɛnyɛ nokorɛkorɛ na ɔka deɛ tie nipa yɛtoa so na yɛyɛ no saa gyidie ne awerɛhyɛmu no a ɔma no wɔ no na adeɛ a yɛbɛnya nti yɛnyɛ adwuma pɛprɛ kwan so na yɛnya akokoduro yɛmfa nyɛ adwuma na mmom woyɛ galamsɛ adwuma a baabi a mɛka kyerɛ me nuanom sɛ no story is worth dying for. It is better you live to tell the story than to die for people to tell your story. And you know, we have to be very cautious when it comes to security. Maybe I will call, of course, say, Bambo eto appear. Now, any of the security agencies I will trust them. They say, did you know a form kakra? You know, you can. Now, all the other security agencies will be only in our district, either the national security, the BNI, the police, I mean, whatever. Get somebody within the security agency. Discuss some of these things with them. So the district level now, you can move to the division or regional, even national. Now the IGP is a very open person. They are able to get support for you to follow up some of these serious investigative stories rather than say one Saudi when in Bakwana baby, you know. Say Okoya and Wamba. And so we have to be very security cautious when we are dealing with issues of illegal mining. As I said, these guys are very sophisticated.
and non chess a chance and I show no one say, but I was saying so fire why we are required per se is pussy. Okay. Now we all can only tell the story. All right. And the chairman that been a more touchy base watching Mansa Blocker because the last time he was saying more demons ra when nam yenu no mo ku food dia ne mampon ho baby. Enche e be do at once. E be do all that entry. Enche bia mbatika. Na make us sense no. Na central for for mantem no. Oyeni Kasia boy, Yeni Abako, or no, you're managing news editor, or Bright Daddy Multimedia, Bright of Oko for the friend of Solomon. I'll treat you when you die, sorry, I am just a part of free moon. And she, Yaman Fanny Trancy, Yamea do my memory day in a 1 week. Or a chimtafo. Yaman Fanny Trancy, and a senior coupon say, ya catch spawns no. On by whom by no my inquatintin, to me. In quantity and holding womb, and fantastic and fancy more money now. It's here the Yako Cassia Sama, Central Dumana, a poor Mantamina, and a Poco Solomon, or no Snobusia. For Yamea do my memory that I can't more a yin iron conny and cotta busianchi. Now, young woman, not the atomino, the new showman. That's the Yan so yeah, that's the brace, I would G. Sonia Casai, be any best about champion. Madaroma. Enti yani ura maswo kudako no Eastern Regional Chair at the Ghana Journalists Association and the Kotwetwe and community some trofo said ye ewo okun kese illegal mining no emu and wachire mu e dia maye na busua abre ne ko and enti yenhwe na yemfa ensi na giant to ayen komobo so ewo ha no mo nsem no kora no mo de twaba sa enti yenhwe ni yemfa ensi but ne me share da na me share wade ye hye mi sure me share da na me share ye enti me ewi asenso ehun kakra mo ya me shira mo ajaye nyina ye konkodi sa ma me na wase ana bibi o hu ente be di so aba ohun ene mo nya because sha me share ni ma ansha ne keke ya to sha me share ni ma ansha ne keke ya to sa me share dan ti dia me kan wote ya Matias ye Matias ye my na se na fe yanto so ha de bon kata mbo so abusua no na atwa guo sesi ya na ye to so wo hwe wo mre no ana se ye kwen animu ano no simadua sa pepepe e na abo apa anopa no wotwe ho big interviews no afi e na ne bre aso di kan atibia firi ho dadade na so aka bibre no a ediso a eba na mame nsan enka obiom se Jubilee Hospital ene Ahenkan FM aka bu mu anyame ya dom a 28 ebe ye Friday ana meboa because me hwe me calendar so no 29th me ko ayi frozen Akis 29th no ye ko Akis into 28 no definitely ebe ye Friday yes nyame ya adom 28 October ebe ye Friday send ye nyina nim say breast cancer awareness month en ye wo mu no Ahenkan FM yani Jubilee Hospital aka bomu a yese momra na yenhwehwe mu nufunumu emfa emamo no na eje kana no pese for nufu bra nti minim se wo ba obi twa nufu na ton sem na ade abre ne de ha o se for nufu bra eti pacho bra ne hwe nufunumu kama emfa ema free breast cancer screening ene bekoso ewa Ahenkan FM yanim ha enomo anopa no pepepe no anopa no a na je se yatena ase a ya hye bibia se keka nneoma bu mu kama enti ya no wa hye ne nso edi amame Jubilee Hospital ne nneoma ka bu mu asa adwumadi ye de ebre wo na Jubilee kro no anso se menka nkira wo se ohonam dodo ohun uyi breast cancer screening na ebekoso no esi nchen na ebi a ohonam dodo na ope bia akwaje ayaresa me kanfu Jubilee Hospital di amount outpatient service koso inpatient service so koso yawo laboratory ewo ho no mo test bia DNA family blood na eye type ni nyina na ye check ne kama de ma wa Jubilee Hospital numero 1 bra ho ne yentimi check wa pomuden no kama emfa mama min kodi nkomo wi mra me ba me de wo mo achi kwan ene wo mo ahomatrofo ne betudwa de ama ye ko na ye ne owura William Osei ye tai friend ne Pauli ye ne na akotwetwe nkomo ye chairman Edema Concerned Drivers Association
Eja pa wuli otemenka Ahenkan FM suni ma che. Nyame ahuye mo bona nso Ye de radia se na mo kire se mo beto lorry fame sa ne te mo beto mu percentage ne sen Chama what menka woni ne wa chiri pa minim se o drive dia ben no ben wa no pa good me pa cho yenti o you have to lose the first one, you have to 20%. 11, 20. Next time, that dollar near 8. It's the charges, no matter. And look at that, you have to turn it. For truck, and near my head to turn about 25%. From the time I have to lose the betterment. So 1 liter beer, abandoned 5 in ounces. It comes 4.5. Umenya 20. 70, 80. You get into 1 gallon. Abedazo. And it's a mere tax number, not the top for 3 gallons. I thought me 90 cedis and Abedazo. And when he has a since any man to Kaboom, you only say, I say, you're best about 50% and send a bit to me because now I'm in Oka. Don't let me air. If you put the charges about 15, other 15, 30%. Oko Portia and also about 45 to 50%. Abusoka about 40%. If you have to say, you have to with 3. You have to couple my neighbor about 120%. 20% in the better 1 quarter. Then 1 quarter, no, and then you have to be my house. 1 quarter, no, Kabuma, and you 40%. And you 3, no, times 3, no, 20, 40, 3, and 120. It's which you 3 are. No, I could hear 40%. It's minimum but the statement about on train. Almost the younger contact with the next year, my 50%. At the corner, I'm saying you have to say a couple of Yamia or Toma or China. Any minister ever to see that. Any minister, yes, yeah. And it's what you said. You see, the 2 lost the man. Okay. Then you decided that in a drama for me, in your senior army and Kamum. He and I and say to him that the guy and case you are in Cabana bit because the person will be here. There's a number that tell you on my to lost the money, Jaguti, from training. Now, in drama for not to do another canon. Any idea when you see another dwelling you understand. Tend to all film, I am here. It's happening here. Yatata. It's a mini animal must be a drama. By our train, you bring it here. Now, you're the Babon team. And you're the Babon here. No beer to kind of paper. Or the start came not or Gia. We are in Yan. Okay, enti sani a woka se mo be koshia minister no ma yemfa nsi na mo koshia no mu wia na ye besi no ne samra wo nyame adom wo chena. Nyame enhira won so nti ye ne Owura William say ye tie friend pa wuli Concerned Drivers Association wo mo na wo chese nyame ya adom a mo so beto wo mo lorry fare no emu sanse bibi abo akosoro wa kirechire mu kama e de amayen nti ye beto so Jubilee Hospital na migusu amekom ho asem de akire wo wɔn akyi kwan wɔ akyem aboabo ɔdan kwantempon eso
Amantra Bridge no so hono mo na obi hunu wo mo 0244 577 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital one more number no and mede ama wo no afei nyankopon ya adom a efia da ye di anim ye efia da ya memene da mum okay memene da ye di anim ye yi memene da ebe ya 22nd ye no eyade a South Brim Rural Bank see and kanchira wa mu stakeholders ne say message yi efiri wo board of directors management any wo mu aka ka ho e wo South Brim Rural Bank Limited ho no mo e no mo de to wo mu shareholders ni nyina nim say afia no nhia mu ya na muhia no afi de no nso aduru ho an aduru ho enu nti ye toto asere mu nyina say momrai na momra na yentena se nhwe ba bia bank no ani kire mfaso a abaso ne akaka ho nyina no yentumi emfa ema on we ani nhyiemu etoso aduasa enson 37th annual general meeting ebekoso memene da ebeyi nonkron agbapa mu pepepe no na eye meeting be hya ase na ebekoso achimachia ase osaberi madako frempon ne conference hall honomo na saa meeting ebekoso achim achia sinti ya na wa hye ne nso de amame South Brim Rural Bank womo annual general meeting no ena ne braso a yedi mu amane de ama wo no soboti enso so eye aduru papa soboti utamu a akakaduru hwenti apepre abrobe meko ene de afra ene de aye soboti eye kama pa ma wonsan ka bi upe bi a wodi wani ba kirem ewo Alhaji Hankuri Enterprise Frimpong Enterprise nana ya provision store on sabe kan bi wo ho ya no afre Ayimina Enterprise do me market Accra 0551 119620 0551 and 0244 087695 0244 087695 number abe freni to me aje so kama Oche Man Development Association womo so ese obi amra wo ya chimni wo wa chim odan ne mpotem ofo ase ayire se wo yo ochini nko ade a omo se yanka nkire wo se omo tonsa de afremu nyina Oche Man Development Association se oba na obetwiro wudin a ubetua eye 10 Ghana cedis 10 Ghana cedis ne abusumi bia sika ubetua eni so ade hunu sam de beboa ma mpuntuo atumi akoso eni nti wani je ho na Oche Man Development Association person do ho e join a obeba Ahenkan FM yen front desk ho no mo be hunu receptionist no uchiro wudin an watua 10 Ghana cedis na afei yatoa so e de afiri ho 10 cedis no ya busumi bia na obetua sa sika no ya na wa hye ne nso e de amame BM Audio Solutions nso kasa BM Audio Solutions say outdoor speakers na wana say lead combo ene ne akaka ho nyina na say ya mepacho asene ye ne Aegis filling station no na edi animhwe asene ye ne Aegis filling station edi animhwe 0243 977299 0243 977299 and 0245 278159 number be free BM Audio Solutions ni aje so Ahenkan Asatech Roofing Company enso ekraye mu ode roofing sheet products ahodo bebre ababonten long span roofing sheets quality sanding seam self lock DT IBR yen sizes and also from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ni nyina bi ewo honomo standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium yawo alusink galvanized colored rubber ni nyina ewo ho and accessories ni so from rigid caps ring cutters valley cutters side stream and adwa ho dwo colors ni nyina bi nso ewo honomo a China Turkey German metal doors nso wo ho wooden doors and a China plastic T&J and also so ebi ewo ho open dodo a obekọ achimodan ye ne Kia station and a edi animhwe ewu dwakese no achi ho no mo a ana okọ teman so a old CMB Cocoa warehouse ubehunu yen ewo eho no mo eya na wakọ eye Intiama Hotel Junction so eho de ne eye ne se eye blocks and yetwa a free 4 to 6 inches you only be hollow blocks and so ho your supply enwia na aboa yedi si edan so your supply ni nyina ebi a wo ba won sabe kan wo de 0245 979311 0245 979311
Ahenkan Sansa Tech, a total solution of any roofing. Still anointing. Me pa choma yen twa your home na ye ba. Ye be din komo ofie ha no mo. Ye nyina nim se nyame yadomo a Saturday, Sunday, 22nd, 23rd, and ye nuano NDC for yesi wa almost so omuguswa reorganization no from a year grassroots omode banka kranka na empanimfo bi a almost so atwo nti ewo achimodan abato mpesua so enso so abekansa ofie ha no mo eno we bonkomo na afi yato so wa ha minua bema Ebenezer eba bibia bakọ de nyame adome ho ye pa ye de radio asesanso so na Alhaji Nuruddin Alhaji Umuodin me so yes that's Dabi me we shia da o Dabi it was first time cause first time we shia me no okay we the second time boiling issues from we na me catch the business we are powerful. Yeah, that's it. Amen. Enti ye kwaba na yaba bedi enkomo ewa ha. Me ntwia homra na fe ye ntim fi ho se na enkomo no bibi entwetwetware mu. Tie we ma ye ba sisi a. Akwasi hwade ye. Ujafo na ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no. Bra, enyo ne kanfu si horse engine oil man na no oge na ne kire ne kire. PSA bra, me na masam ni o akrabato. Yakasa, se seahorse engine oil no, and no special additive. I ohuru engine mu. E ma ne che. Me dwun ho won. Na via da kra. Ene me ne, e ka ba fie na me fa. The whole world open quality engine oil, seahorse, and wo so. Say private cars, taxis, commercial, and heavy duty trucks. Enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50. Ama drivers any ka una fo nyina. Afe motorbike, aboboya and pragiafo no. Mumu de mu hia eye seahorse special 40. And no and riders and mechanics e wo se mo use you unua no kwe wo mni say seahorse product and papa ane bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu and ye fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha obekọ some cheese enterprise yawo amantra yani Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now former na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra yani Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Very well. Yeah, twas so me pacha wo he obre no ana se sima no aduanan enum 45 minutes after 8 a.m. Marche ene dwumadie no edin me nso ofre me Obuoba ofori amanfo. Sadia medican aka ho asema kire odada na yenwa no NDC for egusu a warm up ne koso saa nkakra MPP for the eduru so ye ma wo mo nti se eduru NDC so a e wo se ye ma wo mo we are here to serve them yen obi abetumi aba besu a kire yen we NDC wetumi abesu we MPP betumi abesu but e kire ho ntumi nkọ ha de ubetumi aba obi abetumi aba besu a kire yen wa ha no mo enti ena no pe yen saka empanimfo mienu medican ama wo makwa abadada yen san kọ ho na fe yen konko hye yen komotwetwe no ase ebe na oye minua prekope nti ye de nkomo be hye ase afri no hansa na maba Alhaji Nuruddin ho eno mo nti eben me san eba wo ho no mo ebiem obi be ga se de haya na eguo na ba bia wonam yo me da se oboba ma memfa akwanya iso na menchia etiefu a wuti Ahenkan FM ditru ne NDC amayoko no achi taifo
etu ahensi ahenfo michie obi bia na anope afei Mr. Adofo michie Adofo anope eni mpenifo a edan di samanyoko na afei ma minchia menu ababa akope so for maame Equia or pre-deputy constituency women organizer. Okay. And opeosi uti empa timichi asoko enko emano. Nse nyame ya adoma emano be kai no na wabe born ne maame charity. A no so ye women organizer. Omienu emano be kai omo. Okay. Na no pede boko senya ye na ye nim no amayoku bia won hyehyeye. Sebe akunya bia no se to a ade hye na pre. Enti ndi samayoku no yenso mfie na ye twa mu ye to abayi akandifo. Akunya na to e wo say ye pre na yesen ya kandifo a next 4 years on me hwa mayoko ni so na watoto nema na mayoko na timi aden akọ nanim nti akunya ne to ye na ja ye nanim se ne ye efi ase efi branches the MBP for no kind polling station but they kind of branches the any branches e won ye sha ase efi ye wie ye no ana esi a no constituency de no so edusu nyame ya adoma na me no ka se region for eye vetting so what ase ye ti ye to ye de ni ye anom so de ye den eto so ti yenso me boss yakofa forms aya fa vet yan fa bibia mu say ye pre say nyame ya adoma delegates ne to abama ye na ye meye organizers ye di kan me pre deputy organizer me deputy Ebenezer Frimpong number 1 edi a party ni mu no omdi ni mian eben obo eben na party ni mu de akora keto akora enime na obo ba onim party no me ma fa party hye ni mu na structures no I go through yes me feel play ko pen back on Swansea ye di kan me hold position branch secretary for 8 good years me wie ye ana nyame ya adom na last 4 years omo to abama me am be executive member ana eneme pre deputy organizer the party no ma fam ye pa okay yeah we nim say your organizations no etie nti say o delegate ni nya mu gidi no de sa tumi ni ma wo a se ne obeboaboa dom wano ne de unim dada oboba minim dada ma menya example mi nchireo Akim State University school ni ba ya no wani tua say school bia ye wo NDC for ye de kan 10 MBP for kan Tescon na Tescon for abi chapter ewo Akim State 10 ni bi wo ho NDC for ni bi itiminya ne nte na me boss youth organizer Poyoyo me di nkomo no so ko na kwhwe na organize on that time na MPP constituency secretary o AMA no any penny for do na am youth organizers no oye student na din say NDC for na no bit my den eyi omanim unmi say just me single person me ko organize ana na me no ka say you 10 chapter e wa Akim State University me no ka say me na me patron e wa Akim State University 10 chapter wo na through that in my job body the whole Ghana patrons in na kushia meaning the youngest patron wo Akim wo 10 chapter wo the whole Ghana in this Amayokun ma me job body it's Amayokun the organization skills na there oboba me what did that edi me kwa ba no bibisa se ye nu nyina na ye nsem twiro ni yeah ebre ben ena wo sha ase de uhure mu a watimi aye adwuma yi aba benya baso de ye ben okay mame ko Alhaji hore momra Alhaji yes boss mame samu akwa ba bibia bakọ de nyame ado cheche fo yinyara ene wo so ene wo producers ene dwuma pa mo ya boa kutokuma ne Ghana ye da se amishira bo pa ye da se Alhaji de enim se wa be ye organizer for 2 terms yeah it's true I don't know person sign call for organizer bi mu American enka bisa alhamdulillah party and politics isua me my branch secretary for 8 years or Brim LA primary A and me samba deputy propaganda secretary NDC and me samba co organizer for 8 years by assembly my 8 years na 2018 me say election 2016 in 2018 from a ball is excellency John Dramani Mahama any MPs any Samanyoko no some from an ekam 2018 by sia no say mama koy no say Ghana for afeno pa so mo kai djuma din any djuma pa mama ye e Ghana nti mo afeno say osambra back any bi na ekam me onabo no rodin 2016 no ejuma me ye ma Akimada constituency make me di me sabo me bo say obi na ye ejuma esen mi e 2016 okay ye were villages bi a na
obi into na nsi ho but me on know me too because I was organizer me 93 kilometers by foot it will locate those villages within a same every kekereke ya kakraka ni I walked to those places but about when me lusu ye I took it in good faith because mama kura elusu nti unim so hwebo say some player bi say ne modebo enso ani na sa player na san within short minutes say on sambra back to pitch you say e kire say nipa na yesa no on kura sa on bon homode me to on the party within 6 months on a party executive share friend by phone so no din in fact say what say party executives I him for asem na wo kan executives omo we was here because obuni adwuma me ye nyame charge obi enu akase me incompetent o me very competent in terms of organization ne ba ne den na said you work say wo nante call hinterlands kilometers ya wo na yet 2018 o meto abeti ya o two things first one I made up my mind not to contest oh yes e wonko no credit me okay until me catch me nko nti chire ana ajusa ba sabi kwasi na wonsa na adwi ana me kona it was very late if manya post about kuma ko ka bibia me kona na late nti me lusu ya I took it in good faith within 6 to 7 months ana me shashinya course within the party secretary say no dini ya mwa nti we de e behia o service because nipa win no ko abrochire Germany which is Kofi Sami nti nipa we deputy no say mo push no ko acting organizer nti edu baby kura no na sabi ono so me wase kakra wo mu nti when he invited me during their meetings what I said is say okay meja tum do me adwuma na mo ntwere request mami na me kan omo requirement amunye from me okay say me hu na say beto aboa me then I will accept okay ampa I wrote back to them say maje tum se wa party juma me buy no this will be a on permasem omu ina nim se me buy no with this short time me to mobilize support my party no me say go back to Esem from Esem to Kekereke it was 3 kilometers be me through challenge we my party for inara apart from a PC honorable Jones Asante charity incumbent woman organizer Anna Fire the deputy communication Anna Jonas or Esem nipa 4 and we call those interland equire campaign ye fro 7 p.m. anajo esamba esem ebe house to house esamba order be campaign that night intergman de nyame na eja chemi the party phone said they be I'm very competent many a day and a sabi party masuya okay since 92 masuya party juma the organizer with permission this is our constitution ekutami our fashions no ewo the organizer shall be the chief field operator of the party, whose functions include the following: A. Membership drive. Mama Ebenezer Ebeka Wansem. B. Mobilize support for the party. And C. Ensure high voter turnout at any elections in which the party is involved. Nti eduma no ya define my constitution eno na meni Ebenezer tina na share manifesto ye share delegation ye ka kiro na eduma no de me sabe me nipa betuma fu nipa but in terms of organization there even both MPP and this obianu say Nurdin oh yeah there okay enti na wo ka asem bi say even after say ulusi you know empanimfo they saw the need to bring you closer and o catch on some request bi mra nti niema na oye ya wo ko esem ko ha ni nyina no na oye ni nyina without you being the organizer. Yes, I did. Omunim party for ni nim. Fair to my colleague Newton, I should be fair to him. At that time sabi na Neuka ni Ephraim. Oh, okay. To be fair to him as a human being. Na in fact na edema. Nti na so ayeshi. Na so ayeshi. Okay. I should be fair. Nti o step in the man no. Eye adwuma. Okay. Na yebeto aba no. Me 3 days na me tumi nda because of electoral election process. Me and Mr. Adofo, the current deputy secretary, and obeying a driver on over for other youth member, youth organizer. You know, Coco Fordia, you see 1 a.m. if you order a Coco Fordia, you could for the police station, your policy, the ballot papers. You could buy no side when technical, sir, because your ballot person, your range 100 booklets, your 50 booklets, and your 10 booklets.
nti your serial numbers so to me enya sa serial numbers no nti adofo no wonu sanim die no ana me so nim sanim die no nti ko share MPP for the current MPP secretary Benjamin Ben manager Kojiri Bedi ye na ida for nti mu ka kire sanu die ni ejuma no ni majuma because there was something that we have realized be a CEO it was a range no na entale you have to challenge the electoral commissioner for dia the buy no a set with nasi near be every booklet now you can say 1 to 100 aso 1 to 50 aso the who you know be so you have to natural undertaking electoral commission said they be na be nti ejuma dey Unimiye. Why for 8 years? 8 years. Opponent kura nim say we are very competent. Experience. Okay. In terms of membership drive. Mate, me da se mesa ba ho no mu biom na afei ya ba behwe wo advantage a wo over nia woni ne kwakọ contest no. Enti me san call back to Eben ho no mo. Eben adwuma ye ne wa na eye. Yeah. Enti wo ye nsem twedwuma nyina na wo ye NDC ni. Na me NDC ni pa. Na wo yi wanim. Sisi akra me ye nsem twedwuma me san ye NDC. Unia uni bibi agro no pa yemfantite o pa yemfantite debi I say o pa ya o pe na o pe I say we shi oba na o pe no na o de tete o pa obey o de tired dey o momu hu be yahi enti me de since mama en chiro ta ma me fi mama yosemase me fi mama yosemase at the age of 18 years me we SHS no that time na ye limited registration okay unim said that year na me chiro me din no the same year na me gina assembly member e wotubuto at the age of 18 years as at that time now the whole Ghana me na me the youngest assembly will be a contest that year the CDD for crown woman be ofija dem me refini the oba no oboma baso pa o say ye no one say nti wo ne Clement na call prayer that time na nye Clement na ye me mama abran cancer okay at that time na me na me so omo and o me ko face so enya na ma yekese unim that time na NDC phone bi sro because o ma say o da MPP no be sro say obekọ contest ewo assembly election e do even though non partisan but we dey amanyosem women dey yin to nchen but na bi sro ti me hu that time na say there be that time me ka me bo party mpenifo amane but mpenifo no amfi me as at that time but me personally me nya sponsorship if me penifo bi nchen that time na eja afọ na we SHS fra me nya hwe me ni tro ana me ko gina assembly member uni am yaade e wom sa man we need the but me yaade because me nya kokudura me timi ko gina as at 18 years no just say na me wa kokuduro pa even though man we need but effort am me put 20 if you no ana me fi ase ekọ branch ekọ ye secretary di na me yensem trodwuma na obi a wo dan bia nim se me de NDC ne de o ye me dan e wo moja mu wo mi moja mi no kasa otwa mi moja kra e NDC wo I see NDC se sa na tie de ya na say all this one nyina no why NDC ni ya my NDC ni ya ama wahunu kwan yom fa so omo operate that's good I didn't na deputy organizer na ope ma me nchira wa de me wo qualities no even more than qualities hwe ka se deputy organizer and as organizer party bia no amanyoku no ne captain no the heart of the party e organizer se ka se obi organizer one else wo ye obi a ubu ade o ahun brase enye obi a wo ye kinte else wo ye obi a nipa aba wani ma e easy because oni nipa na ye den ebe ye adwuma me ye that type obi oni me personally bi anim sene a mete se wanyi o se wuso me ni obi a e fine two else wo ye obi a wa adaje because party adwuma na adaje na ye de ye anytime a party ni be fra obi a no ewemo anaju your position bi o wa eno there because of the nature of the position no say time bi o na say ye fro kra no ama nche da anye prom but organizer ne there awmachi ewio anaju anytime bia na say oyo bia obenya daje no why why party adwuma iti wo hwɛ me a me anytime bia no bi o wa ndis nim bia nim sɛ ne mete awmachi o ewiemo enaju edenyo be be fro bia be be frame bia no me koye party adwuma okay ana two 3 maka 2 the third point ne say was so you obi a me say me boss kan membership drive so you obi a kwan ye be fa so atwe afofra den abeka ye ho because amayoku no ye de dom ana ye den eye so unyo obi a ye strategic now you obi a uko normal sa and ye dem de bia vote am benya na ubenya
me ne me boss yet manifesto bi egu apon so na so opportunity ne ba me chire ne ma ye de egu apon so say obi a oye ndc ni mapatie yan a bo usampa ye woni pa ne hye pa e de ma omo hwe year to about 2020 me pani ni pa ene ekwo old town ekwo bibia obi a me chia ye me enu pe ane ekwo the same enclave ane ekwo ye adwuma 2020 ye di moto me no ka say that time ye nya accident o dana ye to aba na ye wie ye kwaje pink sheet e wo ye bo a na ye ba isem moto ye de nam no enya accident ana moto no ehwe me nan so me solo ye because of party ninti o me solo ye obi o ye executive bia ni masama me kenye ntro me solo ye na me se ye ko ye mfa touch because that time na ye agent phone sika I say ye de mom na e wo ho ye solo ne de touch la hwehwe ye epushi moto na to isem ana ye dis kan ye ko ne ye hu na ye fi because of party ninti. Okay. Enti a bad organization say no kan no o yard wo ho. Yes. Enu nti na ma wo call for organizer no. Yeah. But when you say emfa ho how competent you may be. Yeah. Opposition is deputy. Yeah. Enti wo kwakọ support to boss. Yeah. Na say boss body okike nyina to go abeden. Oh. On me mongo. Say party no de bia me ka say me ebe na me sie. De bia me ka me nsum nipa. Me som party. Say party nso ye nipa party enye ayi o. De nti America sa ne say party bia no ye won hihye o. Say de America want ase. Obi wo ha ase ni penny sabotage na obeka say ne o ma me kwan ti me nya adwuma. But me no say me penny e ka say o ma me kwan na me nya adwuma na me nim say adwuma ne be boa party na me ya adwuma ne mum na adwuma na boa party no dan say me penny ni fi say me ya agene ni onyam ti no o ma me nya adwuma no de me chese what as your boba. Yes, because in share de egu aponsu na ye mienu ne yetena ase ana e draft ye manifesto a nice manifesto am de to dwa obi abe hu say okay ye ade papa na se ko ba say bia me boss ka say all man point ono boss na draft manifesto no. Yes, na e ko ba say asem kan o e ko ba say e bia wo wini o boss en wini asem kan. Okay, o be ne den oh emma so that but send your kan e betimi nso asi e ko ba ne sa sabe nipo be wini no ye na ye party for they be ameka say there is no camp in NDC. Ye na ye NDC for it is say nipa obeba no me the idea na concept na draft here no me the bema no me the beba on board ni assess ono so dia na ono so de nam ni aka ni na bom ni dey party adwuma for the interest of the party nti no ye betu one amount na aboa na party no etimi aba abem 2024. Okay, that same question no Alhaji me bisa o one na aka bom no ma draft manifesto ekoba se ono enwini wo hwini a wo be ne den Benza Frimpong minimum no say we young man be a young guy be a na ni wo form on brase na se woni obi nanti a wutu se nipa no na ni je adwuma mpesa mu ye no the manifesto no ye na tena se kan ana ya share delegates ama de ya to moni in fact the be ko bia na se kan monfo agi etu tebe mo wa pa se me mewi na aja Ebenezer ana ebeze be wi na aja me because the other side on the counterparts no ye hu manifesto ye hu ana ente manifesto I don't know whether they hide it or no but the make can say ebe mo wa say me wi na aja no. Oh, okay, inshallah na be wi ni mu nyina be wi ni abo me mo jide pa wo okay great inti me next question no so ebe say denti na ususu say wo upper hand over ni awon ne kwakọ pre no ana den na ye advantage over wo counterpart no. Ya say usika na chira wabomu right say na bomu wado ala chira wabomu nje no kre ana no din me a politically exposed person ya wakimo dan and beyond me too yi omo amunim me the whole Ghana the tea committee omo di share baba for zongo course wing no me ka hu the whole Ghana because series of meetings e wa Accra e wa Sunyane e wa Takoradi and the zongo course e ba NDC party no to be ka hu enti in terms of competence me wo sakopon dia minim send organizing nipa ana mo send approach nipa ana nipa so nim send na metie because my assemblyman 8 years assembly I was chairman for security and justice for 4 years. I was part of the finance committee. So me through my CV and I come there tell me yes I'm capable of doing the work
nti media obrase pa na babe party juma no ye ba aboabo me ne Ebenezer ba aboabo last week ye ba no nyam kita documents bag mu say me ma obi kinkai letters akuta me because of evidence me pese meka semina achi humi a mitumi anu nti party fon say abato ye koyi ye wo edi enyedin ana ye ko cause MP pa wanye ko no enye party a say ye bokoboko kire wo ana mo sa record enya tokọ wo ye de nimje sem kuto constitution we no sa na abato bia yo li ana cia ye de abato nti cia no ye ba ye behwe mra wo mu no eno ade ma emran ba adwuma me ma foto bi 2015 na ye element registration obimbu the students free odan school eba odan kwanta is their right cause odan school no fall under odan kwanta letter area nti ba ci 79 no utmi enfani pa a wanti da letter area no emberista eti tamamu mumran expire no mu de ba nkontonum mampena ma wom me nua ejapo otie bi pa mampene omo sanjo ba Methodist Wesley mampene because the law is clearly defined it me can say ejuma no de yenim minu se na ya ebo mobilize ye party for ya rebrand ye party no na nya kondo because nipa utoemu na se wan for chief and wan for wan kata so enya kondo e se we ya de be ma customers e baba to oduani the friend rebranding the mini Ebenezer friend any youth organizer any woman organizer ye be rebranding party no se be okokora wo party no ya kondo wo ba join ti party for to abama ya what abama some competent leaders mate mami misa Eben enkomo na nche de be si mami misa Eben se etiefo anase mo delegate no krampo in particular 8 sie mo edie be nti ne nyame ya domo a se mu date mu se da ben po a for now na de yenim say 22nd 23rd but and I'm from him is not yet confirmed say Eastern there on be the best share next week 28-29 yeah, but it's not yet confirmed but as at now the yenim say 22nd 23rd but yeah between and now to ochana the yeah share near 24 ebeka okay enti edie nti na delegate ya omo bekoto sa aba no omo nto abama Eben yo me da seminu abema unim say a Christopher me no mi ni a Christo ni book ba ko pe ne ye kan no ne Bible me boa good ye nuanom kramofo me boss e kramoni omo de Quran but ye amanyofo de ye book ye ba ko pe unim book kro I don't know the constitution and victory voters register yo I don't book a e was amanyoni bia no anopo awie anumre no e was wo kan nyame ya adon na moto abama ya na edi kan no ye beko all the 91 branches na nim de ebeye ye de obia branch bia voters register be ma branch executives no de ombedi kan ye nie ye de mo ma omo no wote sa mantem ho it ombedi kan identify NDC members I was up register ni mu na NDC members no so ombeche mienu ye wo bi o ha oto abama ye 2020 ye obi o so a ebia na bibinti ni buofu wanto aba ama yen it is me oma ye hu sankrofo kura na afi ya ye omo ho adwuma enho adwuma no de mintimi fa nto dwa wa yes ye be ye omo ho adwuma ye wi ani akọ the third phase no so ye onipa mienu wa amanyosem mu ye obi o ha oye ne dan twa ne moja amanyoku o wo no ehwa ano wo sankrofo no ye beja o ye omo ho adwuma an ye obi o ho so a ono a floating voter ano bi won so kro wo saa bi amanyoku bi obi a o MPP ni but untimi ni di komoko a chire kakra bi obetimi asesa na agwa den abeka mo ho saa dwuma ni na be ma ye branch executives no aye ye be ma mboso miensa no ma ye size ni na no ma identify sankrofo ni na e de ama ye ni aye omo ho adwuma se ye de no to nchen a ye wa agenda bi saa agenda we de de pa agenda catch them young yes unim sa agenda no mpempi ne beto aba yenim se ye limited registration na amanyofo ye twen ya eka na watch na se baby anamienu e betro di na yeso ebia executive samwa ha monhwe na nkwala omadi 18 years mo form mra ye de ye ntwen ne yenye sa nyame ya adom na omoto aba man ya me ne me boss ye hu se sa de no aye di yenya because ebia no akofa abofra bia wedi 18 years akotro ne din dan bedu no nto aba ma because onim amanyoko NDC no bibibia but dan do na wo share no betwro ndin nti wonto aba ma nti agenda catch them young ne be yenie ye be ma branch executives am ye 9 no any party penifo e wo ho no on be hwe nkola ebia efi time a
yebeto e fi dana e besi om no ekopem 2024 no ombedi 18 years so what you say na ya identify san kola ni na se na be ya di NDC agenda ne be den ebeto won trimu ye ntwen na danu ndu ansa ne akofom ne mo ye be fi ase de NDC agenda ne ma pa o mampani John Mahama ene ye mampani abedi su na ba o ma be ye wo Ghana ha no ombe ye na ye beto won trimu and on your friend agenda catch them young. And I would want to believe say you know boss nyina my dream back na wo kan. Yeah, ya dream back. I see. Ya tena say and ye dey say na we na egu apon so. Nye to so miensa. Wa hu say amayoko bia e chro manifesto a. Am consider adwumakuo bia. Because o hwe ye nwoma 2020 e boy ye okada ye ni ade o na ye consider okada fo. Bisa say kwan ben ye fa so identify omo how na ye twro. Saa niema no sebe amanyofo ye adwen hyeda enkoso ye enti mene me boss ye hu se ye won krofo bebre wa ha omo ye adwuma wo Ghana ha omo ye NDC fo but enti bi nye de enka omo momu oba a chemodan ha ye wo taxi drivers omo ye NDC fo ukọ hospital ye won nurses doctors bi a ebi omo ye NDC fo bibi nti omo ate ebia ukọ eye bambo fo ma ye wo amayoko fo bi o ma omo ye NDC fo oba ye nuanu shoemaker teachers any ade na eti de dika ye be ye ne say ye be call branches obi a oyɛ saa adwuma meka ye na no ebia otemantam bi enu nti ne branch executives wo no ye be ma branch executives na identify all these groups ebia ye ba abo ha okay ye wo fitafo 5 ewa ha omo ye NDC fo ye wo teachers 3 omo ye NDC fo your nurses 10 omo ye NDC fo ebia ye wo fit ye wo ebia shoemakers be 5 ti mbe identify omo nyina ye ba identify sa groups ni na ne ya ka oma bom okay na afei ye hu eniema omo gidi se ye de kan manifesto mu a ebe boa yen na etimi aboa na yetimi aden aboa man ye ba power another rebirth of people manifesto no yes I see enu achi kura no unim bibi enya no kwanti o because party bi aba power ohwe ne dom so what you say say bia e ba power na chance bi ba na bia ye pe teachers be for bi na bia o mako be bia kusua ade na say opportunity bi aba enya afo ne ye be chia ko branches ni na ne o data ye be o data no say e bia o shoemakers be 100 e wo da hom ye NDC for okay chance bi aba ene ye se yemfa party for mbra na omunkosua e bia se ne ye shoe ni ade no already o data na no an say dey ya from na na o ma dey o mako I see ye be sa na ma we na e branding nti make say bi jawa be bobo bebre no aso so ya manifesto ne dey e be boa party for no aha nti kakaya wa kan aye okay we share wo mo na mo dey aka na ka ho fa ba ko bi esoso okay 2016 elections na wo persons with disability nti party for bi enkom wo enkoy campaign nti emu wo eku e wa kemo na constituency nti office no municipal assembly area wo nti me honorable Nurdin I was organizer me ko mobilize efensen logistics ye sewing machines industrial one ba ko 10 any machine overlock machine any academy with a tie and nine worth of 600 million me dey by honorable Enieje awo aboabo me dey sine so any me former PC honorable Nkasa Sare mu ne garba mpenifo nyara me manye machine ana pin ba kumpo e de command so mo fan hwe omubusuafo ne wa enti this kind of thing no per se it mobilize defense saying logistics emma branch bia the per se say the abo be hia mo na wo no say nema be no be hia aye campaign wa kemo abo e bia an nya farming community nti e bia mo be hia sika mo be hia ntoma be hia machine ye de beto paper so minim penifo pa minim penifo pa peni bia hemebo say we need election we pe if me yade enfametu nanim okay yade betuma yate mumienu ne yade a mobetumi aye nti atu ahene ne asi ahene fo e wo NDC amanyoku num nyankopon yadom ase de omo no ebetumi aba se this weekend and I said next weekend no but yeden abato no mo beto yeden ya mo beto all right munya hu location nso on for now no de yenim location no yeah yenim afina your constitution no e kire say was executives isia na ye dwe
baby e beto aba nti ye be hia na wotwe mu a fie na de kɔ ide ye the date ne be ba na be meeting ba o date venue ne be ba but oboba em say obema ya ka ya nsem etwa to ana okay ma me fa me final ayi emma delegates ye nua etu ahensi ahenfo ade o mo nhyɛ ne nsoma yen minim se mu na mu mo bia modern ball party nim ebi mas efiase efrefre amanfo se to abama we saa time na twam unim reja make say twam because enyo obi na ebe impose candidate ama say to ma so mesi anase obente wo delegate na ngasa access nipa no hwe nipa no modern ball e wo party ni mu memfa obi a o say asomasi nti no se menye de asomasi na frame se memra what about say ne ya nipa ni we obey dan perform omonto abama nipa om gidi so betimi aye adwuma 2024 kono enye agrosa o menua enye agrot senia ebi mu hu ni sa no ehi omani eden no nim party na adwuma wa daji ema party no anytime a party no be hia wo mbo bia no beba be so party no okay enye obi asabe ne personal interest nti no all person be ma kwan no mo bit my party adwuma no be party adwuma say nipa ne yempom mo bit my party adwuma no mo so party ni ye me da wase ben me so me da se pa mami misa aspirant organizing mami misa na ka me ka say misa organizer is mami misa Yera Nuruddin this question minu nyina be dia dance say wo ba achimo dan ha no mo a strongly NPP enye bi na mo be ya hwe ana mo vision bi se ye pese this time there ye gi to me the free NPP for nsem currently you have about more than 7,000 votes in Wakimada constituency 2020 7,000 plus but who said 2020 abaye to ye mudigu basa ya nyade in terms of percentage but we share no nominal form a vote to appreciate 1,000 by 1,000 plus no oba if I say percentage ya ba form which is ya moye homode na Ebenezer Akwaya branch ya me no nanante no me na choose no because me competence and loyalty to the NDC nti a target na mpesa meka no ha na target is e be snatch seat no akimoda it will take surprise e bet ma take hwe unim wanchi bravo MPP stronghold yes yanji da say buzia kro well for the first time NDC register seat no adie so NDC stronghold MPP age there are several seats are swingi la 2020 elections enti your target say oda seat no na say we are contemporary yes NDC MPP age amafo age even upper the west diaso I also yaji for the first time in history yaji o and the city is winnable with strategy unity hard work you wait my city because you need there until the me person make a church one say best in the 44 akodena to teams ni nam team A team B team A team B and team 2 na party 4 okay eti ekutu a wache mu mienu NDC team A ba we NDC team B ba we NDC na ya dokro munte yasem but asem obeka obese wo nyonko anoboku nyonko fin yenja embo party kanko ko se wi a ye be hie obiara dwenkyere ene ekure ne ya unit akọ ma party na ko nim inte besere delegates moye yadom Ebenezer ofiri akema babo right we obi a yakopo ache mo aduhie mi wona ofiri akema da zongo e wona e wo mi my assembly elected as my 8 years na assembly ye na assembly boss nta besin do ko hwe records mu a to se ampa ya bo municipality no wonim edwom main station ya sha borosan ba ko be 4 acha ye ka wona 6 aborosan no mo ba edwuma besere delegates okay ya mentia fesan gayo wai aboaje ennere icha mpa mo amuche me chia papa ni zongo hine olmai okay oboba we dey minua baako o ye metain deputy communication officer okay ewo Akim State University and dey baswa
Baswa. Yeah. Okay. Or pre-executive member Asane man so across. Okay. Na nyame nchade unim say 10 for Akim State University. 10 executives ni na no. This year ma show bi akete so mfa ne hunrem constituency election. Nyame aya do na pick forms a and almost ko akoa no. Enti Nyankopon ya demo efi ene koya no ada NDC aspirants ni na mbeto mo nka wa ha. Ya ba he ye bekwa Asane man so. Yeah. Enti ye bekọ ba bia. Anopa ye da se ye to nsa from amoba. Yo, it's where that's it. Okay. Enti eye mpanifo mienu and I would say Womonkano, Ahenkan FM, we will make a year platform now available for anyone, whether NDC MPP, a brand swan, Ubia, Yabamana Quina, or no Sonny Ninkro for Becassa, a yoman and whom we are doing, a yomoa, Intiano Sohua 7 Eben, and any boss, Alhaji Nuruddin, and our two Womonkano na, Kwabenas Lane, say, Unyanku Punchra Ebenezer Pa, say, or walk parts and no do, a one a coma so. Ebium or say or inspire no a lot pa anti or than a CB we a message from Kwabenas Lane a ho and a bar ye inti abushia ya twaso ni akwen anim na afia the other interviews ni nyina de atwato so enye ben ni Alhaji nko an wate wo monka nyame adom a efiri ochena ene na de kyen ko nyina kopem bro mbeto o maba no o maba to no so ye tutu ye mfidie na kotena ho na ye de report no e de amamo pan input of more wide bebremo we nyina ye warm up towards 2024 ewurade Ahenkan fo mu be ye adwuma ma wo beti wo munka umu wo beti wo munka nkasa enti ye warm up to, towards 2024 NPP fo awie omo de aka NDC ye bedi wo mo achi afi ebe mu aba ha mo mo kweyi mu amaka no ebie kwan so de ato ama obi a wo akukuduro na wuji hu di se won so ubetumi aba bekyerɛkyerɛ wo nsɛ mu de akyerɛ mo delegate no a akwanya no wɔ hɔ ubetumi aba nyame yɛ adom a ɔkyena Asane man so across so for enso so beto wo mu nipa nka ɛne wo mo aka nyina mo betititi wo mo aka nyina nso nka wa ha no mo ɛyɛ warm up towards 2024 yɛde edin na ɛda so no ba beto dwa nkyɛ munya botre ububa yɛn so yɛtebe ububa yɛn so yɛtebe pa wani je ho a Saturday we fa ho hyem 0593 649595 0593 649595 fa ho hyem bi Anointing Lady Enterprise enso be ma cylinder ben a ceiling fan rice cooker kettle blender and afi ye ba ne ntade enso a ye wo trousers kaki de ye wo ho en ye wo nika de ye wo ho material no so trousers ni bi wo ho no mo shirt ntade papa wrist watch and a shoe won sabe can be center spread carpet TV stand center table and a standing fan jeans Lacoste and a round neck ni nyina bi wo ho no mo Anointing Lady Enterprise Achimoda NIB Bank and ye di animuhwe ewo mobile ho no mo 0247 058102 0247 058102 Anointing Lady or sister anointing uju hudi na wonso so duani a kire ho no mo kama afei Samchi Enterprise akofa cement papa de aba Unisem Cement Ghana Limited wo mo cement ni ye quality ne quality ni gina ne nice so pa ye ka ho asema ye nwie da Samchi Enterprise wa Achimoda Amantra Wache Junction edan foforo bi a ya besi wo ho no mo no mu ne ye wo Dukes filling station no ye ben ne pa ye ba no iron rods ye ba no prango a ye de bodan so a ye ba no nchensen a ye de bodan so a eno so Samchi Enterprise ewe ni nyina bi 0243 583190 0243 583190 oba beto cement ne bags ne be se duonum 50 ene ne eboro sa ye wa chede kama a ye de ebe mawo Samchi Enterprise no ye to so ani asori afi Ahenkan FM ye marketing department ne number nie 0244290093 0244290093 eye number abe friend ye tumi ajo so kama me pacho ye to aso na yakọ yen animu a some messages amodi aba yen fanka ho 25 minutes after 9 machi any dwumedie no edin mi ankasa minua Kenneth Jesse our Metro TV wa joining in obo yabaso ha sanso so na me sofo Pastor Simon Kweku Tei ono so wa joining wa hanom no che good morning oboba right move ye da say osofo sanso na minua o Mary Ayirebi Kwesi DJ Blay na ye friend ono so joining obo yabaso ha no mo ye da say DJ Blay
yɛda mu nyinaa mase woyɛ nsɛmtwerɛni na wɔnam fofoɔ yɛ nsɛmtwerɛfoɔ no ɔmo gye wo di a na kyerɛ sɛ wobɛduru akyiri paa ansa kwaku ansa ɛnso so ɛwɔ City TV ɔno nso adwene ne wɔ ha kwaku medase bebree A-Kings Addison ɛnso so ɛbɔ yɛn aba so ɛwɔ ha A-Kings Addison ɛbɔ yɛn aba so A-Kings nyame ɛnhyira wo pa ɛnyɛ ɔno nko na deɛ madwene ne paa madwene nyame nhyira mu nyinaa mekwaba mu nyinaa mɛbobɔ mu din ma mekɔ ahoma ne so na me ne another fine gentleman ɛnkɔbɔ nkɔmmɔ very very solid one MP making ɔrɔ dabi sisi ado nyanye honorable Owura Eric Edem Agbana ɔyɛ deputy youth organizer National Democratic Congress NDC amanyokuo no yɛru Agbana apomɔkɔdeɛ nyame adome nso meho yɛ menim sɛ yɛnkɔm na mehyɛ a mahyɛ aseɛ frɛfrɛ honorable yi mesi menim sɛ yɛnkɔm show sɛ ɛyɛ popo gbirigbiri o mahyɛ aseɛ frɛ honorable me sure sɛ we are prophet o prophet and I will come say no beba nyame adoma 2025 sir born in the member of parliament me gidi pa sir na je si ade afi de ani ada ho. Oh yeah, me nyanda ho me ya campaign serious. Great. About the open BBI say body wa adwin any umpa bo BBI so now you must not be afraid to speak about it. Me ye juma na me say the people of Ketuno I recognize me contributions any me potentials what I can do for the constituency supporting the Nyame Adoma beba na victory naba. Na o call grounds no say na grounds tie Ketu not omo receive grounds lay a very very okay. It started no nankophobia jeso bia he's too young anyway, but I can tell you for a fact that youth no money break. Now who your delegate list and now the now your delegate here no branches that will be announced to your youth. And now Ketu not and yeah na asem na me start to say me boa constituency. My nyoma bebre e wo Ketu not me kwa recognize me most of the places come me kwa we got okay 3 years ago me friend say boa member nonya scholarship onye say ubuano you can be way fee bebre but they have track records of what Edem Agbana has done and is capable of doing. You see, me call my campaign and kata easy, but me not complacent. Obi a one media and say me going to any elections I go all out. Me dey me dia until say victory beba. Until me chance nyame be boy na victory number 2024. I see. Say honorable Gomashi ono no Ketu South. Ketu South. Yes. Okay. Me dey honorable James Kuche Aveji, yes. Hey! But I think the honorable can no Kubium. Okay. 5 terms to see on Kubium. Yes. Okay. Honorable Kubium dia, nanka honorable Jiremu dia nka minua no nka besan ene odwen ho biom. Yes. Number on Kubium. Okay. Okay. And now we wish you all the best. Thank you, I think my yamra issue. So what you say NSS I was say aban when I was increase one more stipends no emu aden recently increment by no when so. Yo me da say I think that common yesterday coming here for because the education of command and they started here. I think that the last time NSS yenya increment year 2016 under President John Dramani Mahama. Now your national service allowance is 350 Ghana cedis. And the President Mahama in October 2016 said there be service allowance now a 350 no and yeah adequate. Until you're increasing from 350 to 559. And no any increment for the past 6 years. For the past 6 years, you were as national service allowance. There were issues, but even the amount of money now, yes, as allowance, 559, woefully inadequate. The services for no baby
almost second, they need to pay rent because when it's a national service there, and yeah, baby, I will pay now. You see, the service scheme can take you from say Abia, Kufuridia, na Yediwako, or Boise, Abia, over to me a foul, every Zebila, and answer Velugu, na Yediwako, Aplau, and Ajuje. You see, the first thing I want here is accommodation. While your rent challenges in Ghana, your new system a regulated for landlords, omubeji allowance and our rent we look at monthly basis. One, as a Okobobutia, now I rent it for 1 year. We are with transportation to work. A journey obedi. As some I say, apart from the fact that 559 and yet adequate. In the past 6 years, BPR so for more than 400%. Into we national service personnel, you will not be able to even spend it in enough. Into your President Akufa just your name President Akufa do economy na your heart. Your mama ye din. Your name say your economy no see no bibia ye gina no enye na enya dia ye pese ye kan wansem. But national service on no move bre. She omo wie service in this year no. Omo wie service this year. Mene wo ka say omo 2 months allowance e da so service scheme no a omo ntia omo. Omo be start 1st November. Bebrena endra and omo nya omo appointment letters. Afi na omo kwa omo pay accommodation omo bre every transportation to baby omo koka no. It is more than that 559 now. Omo tia because ukwa in and out. They say will be now moving all the way from Kamale to Accra. And now is it bre national service for no epe allowance increment. Some I raise it up to this time. It's a power much say they should ensure say before I ever started the new cohort of service persons in 2020 2 years 1st November they should increase allowance no because they ain't enough. Okay, I think the message here very very clear. Nti what you can say there yen hope sempening for a bit tie na ometu ho anamo bibia ni ebesa aba won chen ni aba be ginchire mu. Yo to me aka make sure letter no present Akufo-Addo and Brano open letter no. Cover be framing including even people who are in government, people who are close to President Akufo-Addo. And when you now when me I say there is a need to increase it. Except there be more challenges be or any say na the something I did and na we end to me increase any all those things. But obia me I just say we can increase it. But the American the issue of priority. The almost life, almost destiny, suffering almost suffering national service I bet than national suffering scheme no. Issues and say here President Akufo-Addo obenya kwai na allocated resources for the increment. You see idea where we are today is not the best. Okay, yeah, that's it. Said them kind of be any you be saying ababium. Na yeah, we show well so K2 not. Thank you. All right. Yane Edem Agbana and Ekotwetwe and Komono currently as we speak here or your deputy national youth organizer Edema NDC amanyukuo no na said ye mu nyina amatie no bi kuro ni mu ato ho first na hyehye yen aye ho but ono abi na nimu akan de na eno ano no o kire se nyankopon ya adomo ha MPP NDC fo bi o ma pono mu to ho no mo a okọ for K2 not na se woni mi a woni mi se uye youth obabunu na o try I am so much happy me pe wasem we youth me hunu youth na or try say governance or then who be room or try say in his or her own small way no or ye bribia I'll just push you. And a typical example me who say eben at yes them say na ye yankasa one we so yansam joni na eben say a youth or a young boy. Now if they are trying to push something like that we have to share the platform with you. And near my papa saying that was ye can't want some more. And near my papa no, we push you to know. Now for you to know so, your mama quenya no mu bemua, mamun disappointed.
Moon prove mpanimfoɔ no say we are also capable. Na emma yɛn aka ne kwan no musu ntumi mmerɛ mu bi. Nti YouTube bia ɔwɔ Ghana ha. Na ɔyɛ ɔmanyonin ana ɔpɛ sɛ ɔde ne hunra amanyom. You have my support. Emfa ho ne party color. Sɛ ɔyɛ NDC, sɛ ɔyɛ MPP, CPP, P. Woyɛ youth, woyɛ babunu. Na wotumi yi w'animu a. You have my support. You have my support. Ekwa bia befa so a sɛ yɛ position a wo pre ɛwɔ sɛ wunya no. Yɛn so yɛbɛyɛ afamu deɛ na onse tumi aka. Mabunu ne deɛ me inform ni agro. Youth no, we have to push them. Bebia asori mu, adwuma mu, bebia. Strong youth activist. Enti uye babunu a mepe wasem especially me hunu se uye bibi di ama wo ho a. Enti Adam, you have my support. Say the din komodada, you have my support and the enso so to me try near ye no. We will do it. Ubora MPP mu a almost so youth no nyame ya adomo a ayi a friend is saying parliamentary about we youth no wa woji hu di nso tisimu bi honorable Kojo Opon Nkrumah, very young. Look at success are all chalky. It means your mama Bruno Quine near more than needed support. They will be able to, change the status quo. Into Yama Bruno Quine baby. Oba in kind of famwa. Dia in kind kwame boa. Wama you to the baby Quenya. And they are doing wonders. Echrese Bruno, your mom Quenya, they can do something. For party Sinchain NDC MPP. The agenda is about youth. So let's support them. Yen guide the woman. Yen can say youth ni bentino empenimfo no yempio that be experience and so hu hia. Nti na anu say parliament ye wo ya me ne wo ka say. Ubawura ho ma ni je kura keke. Emabunu wom, empenimfo wom. Nti na mabunu no omo ani abre no, omo sua bibi di free empenimfo ne ho. San say empani abuba to say empani to sano na ekɔ mabunu diem. Na sempani to sa na ya ama mabunu no kwan ma o ma nwura mu a ebe hia gu. And we should support the likes of Edem Agbana or vie to be a member of parliament or Ketu North. Yan support no. Afei hwan biem mabunu no omo yan support wo. Support wo. We are youth now, you are doing the right thing, you have my support. Emfa ho no party awo. Nti eben say atu ahene ne esi ahene NDC fo no ni obi abeka kire bia mamuntie eben yomo amu nipa capable man on support no na onwini oya babunu ebe motivate other youth no say na say me kura party kura no me yire me ho a ebetimi areward me ene mo hwe ohene Emmanuel ohene a oye communications director de ma NPP Achim Dan constituency, very young, vibrant, ready to work. We should give them the opportunity. Opportunity ni bi. Oko to bottom say, NPP constituency branch secretary. Miami ni free nkraba ya. Teze wabe abenya feku a wojina ni nti wemu ami biomi. Bill is say, nice young boy doing the work. So that's it. I don't know obedu adan krobia ni ade mi nua mi ni free nkran be bo bra chem dan no ono be krobia ni ade e na ode ne ntoma bo nkrofo de ano na ni nua ne ba we na ma ese de ni onim ni se abraba ye boi uyi utu nsunu gu na wo de fom ne niam ba hyemu a wonye hwe ni onim no de no mo kan kire no kare ehu yesu wunua anya wunua no ode o ba adan krobia ni ade yate enti yebehani ama tiefo nso kwa no so abam bi wo ye babunu na aspire for any position hwehwe me number we will support you ye obi na ama yakwanya akese yemfa afuro tentia gram mo ne atentra wa mo anka hwan nke yedi boboy enti so obi agnya ye mu gidie no ama yakwanya no now we are serving our mother Ghana. I was seeing so no we share with people. Into your babunu or baby, oh yeah, dear be a kama.
hwehwɛ me number ana Ahenkan FM ana hwehwɛ Kobi K mo omo connect with the mame nia yenso ye betumi aye e dia support we will do. Let's support our own. Ene sunsum no me wo hono mo ano se da bi adwempa bi online ayi bi odi atade ama we ne hye fa kokotena ayi wadwuma nim on regular basis, you know. Me dress way I am not supposed to dress like this on regular basis, but I have to support the youth to do something for them for what they are doing. What they are saying. Let's support ourselves. Yeah, the who say emebunu ni tie siba o onkonkonko sa we yakwada. We yo sa we yakwada. Enti ko oboye tamben ya. Oye tamben na be man kwan. O so yakwada, o so yakwada. Oye tamben. Mo nyina kwan no mo nyina nwurawura mu bi. Anka mete Ghana ha, mete ye ne se yesi obi wo 40 years or ye president. Mete Ghana ha, mete yesi obi ye 40 years or ye vice president. Obi ye 30 something minister kwa de se ye wo bi. Sa abugina po mu nyina, so mo nyina frafra. Asenso bo ache mo nyina young they are doing wonders. Okuje to black kwamo, look at the kind of things they are doing. We should push them. Into we a youth, you have my support irrespective of your party color. Adam, I am for you. That's all. Yama wampeni kasana fe kwan mrem na yama atiefo nso mrem bi. Enti abusuya mo get ready na mo mrem. Yama bo wakana. Etisikaso, o menya ohia mai. Nenam amamu a enkoyi enti no. Ekom de. Yama bo wakana. Etisikaso, o menya ohia mai. Nenam amamu a enkoyi enti no. Ekom de. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, until the work is done. Yenyampoye, say no do boy any de yampoye nti until the time is gone. Yeah, that's why we ha 0201944485 and 0554820910. Endra mumu ya ama mo kwan no. Won hu say dem friend pom no. Ene mo ye ne saa ne de ama wo kwan. Akwanya no so de ma no so doso. Nti asem bi a wo pese wo kan ya boroboro nsem ibire so ye di nkomo about the youth a whole lot nyafe na yes san be si akire biom. Nti unso wo bibi kana age ohu di a entena fie eni atem emo hwene ebre ni nie tisim na yenko ye numbers ni nie 0201 944485 and 0554 820910. Eno ne numbers ye di dwuma ewo efie ha. Afei messages ya mo de bae no yenkenka bi. Na o ma ho ye ha na bo wremu a na won so ya fawo e de wo atoso. We see a friend no ya wuza or the free swami ene bae. O see infrastructure project your company ye no. Ebura adwene ntiase so ye ba ni interchanges, hospital, factories. Wo de wo abobode akaka ho. MPP aban ye. Se si ya na asa sika semu ama eniyema omampani ye ne yenhye dan hunu but wo gidie se eniyema papa om di gu akwan so no enche bibia beyeye amobia ho ato no enche ankoma honorable Frank Anodompre ena Michael Oseiboatin ose anopayi yenchia mo emfa ema no ko men sanso de die free pillar 2 ena ode aba no se nananie bawumianie NPP ana impuntu nyuma nko a ena wo mo eye MC ya preko enso say good morning dear host enchi ankoma Dr. Free akoto yate yanko hamra be ba cho udin be bi akose free yo boba be ba cho media dia Georgia me ka sa free mpacho yinti yo oboba anape adwuma wa body oboba nyame kwasi oboba ma me fan chama NDC ko nyina ebe ne nurudin se betna ho no so mo kasa aye no so they did a decent campaign omunko so na omunka omo ase methodology for na so ma na so meto ama omo na ye oboba me ko ma asem so a asem e ha me pa oboba woni ni and them ba akola o class 1 o class 2 we dwale akola na asem o be kan say da woni me say ya to petrol mu
na me say ya tu mu da ben o say that TV so ya say ya to petrol mu hye akwada class 1 ni kura esili cha amambo boni ya ekoso ya oboba na utumi un say ya na say MPP focus dwa wo manu ene yi sin tatend ene ye ya nso say no ma ya omoke ye na mu Ghana ha ba bi mfa ye ni hu aye bi so mo say wo hemfa no mo ye amambo boni nko na ba we ebu no ma enkoyi twende petrol se de ahokyere na ahoyera aba o man ni ada boni ben pa na ye kofa akofa ado so medi ani bi se o man pani na ye koto aba ma na wo ba wo de ahoma be hye ye kon akunye na wo de wadi di we fu aye don twan abo be ka kese ane na matama konwa asika mu de anam pepepe Dabi yankasasa mpawcho tiefo mi gyina na mu apamcho yankasasa why minua kwasi amwani enso so edibi aba ewa ha kwasi amwani dibi aba mpawcho udi ni bebia kasa free Ngomo Eja Prince bibi abakode boko fa na nso e nyame adom yentie we no pele na mentia boko papa mentia no edi ko ba kasa ni o mala ene mi ya aja akoyi ama no tire dia so wuze akoyi ama no na ka so edi ko kasa na mala do mo so beko omo so mo tensi yen pa me bomo mo se omo kwa enye jojo the Ghana ha dia so ni ha do de le ho na ye 2024 dia ye no mi ye ba to so pa na ko na mi mi se ga dia o mi tira ba de bi se wa ba to so na 4 years want to get juma ye you we free so ye do for fraba na wo se wo ta ko sa wo na so ne sa wo sa ba fofo bi mi ni ni se Ghana for the this January enyi o mari no aka 2 years amemu no e ku for the ka ho na enyi se ya do koso empa ne ba ma ye ni anu mo twa so se na ku fom enkomo no bia twa no ntwa na free education there you say da wa na no ne be sa dey break 8 no you go say yes aban no wa let ma the free education e bua papa yeah for the whole world yeah I can want them that's obo yenso ye da se papa mpa chon so betumi aba mu bi na afia kwen anim kwaku ansen kwaku adua mu ansa me da se odi wo message aba Sara na Akins Addison Kumi Kisiedu Kwadwo na be abrantie ya na Gladys ampa ben kutautie ada na Dennis Edu Krobia Kofi Asante a champon du Jemfi na honorable dancer so Eddie Biaba Yaw Asare Jason Evangelist Israel makan wo de no dada na eye Deck Born Daybreak Nana Kwame Chum monso so mu asase radio nyame nka mo ho Viel Oscar Dari Steven medase Adam A Foster enso so di biaba na God's Love Ofori Amable Jesse Eleklem enso di aba Ofe Abigail John Nkansa Joyce Blinks Willie onso so dia ne yahunu e ba chodi be be akasa free Paso me e frame obefia me kasa fi manso mpacho yintie o Paso nya me nsira mo adwuma pa mo ye betre na efiefu nyina se so mo frɛ na mo kasa mo ye kasa na ho nte esa man nyina asu nyina etie wom enkwala ni panifo etie wom na se de wo kasa kyerɛ wo man pani wo bakra kasa kyerɛ wo sa enye wo de nke efiefu no so mo frɛ a mo kasa mo na omu hu sa de omu ni opani be sia kasa opani no aya de na enye de kura obo ni die e ma no tibi ana pe me wo ade ma yatiefo nyina no medase bebre Ishmael Saki ena Emmanuel Opoku mu nyina Nyankopon onhyira mo mako with mo messages a mo de aba ene anopei na idini bi wo ho no mo aya na no odin o Papa Rich anopei mama good morning we see a friend of 6 packs gangs GH Facebook one de idin de mo de bi wo ho mo ya de mom ya de pa we see a friend of Kwesi Amwani or hweyen e de free asama kese good morning Mr. Host na o che se
ɔmampanyin Akufo-Addo ɔyɛ adwuma pa na enche bibia bɛda bɔkɔɔ ɔmogye tum sɛ sikasɛm no sesei no ɛnneɛma nkɔ yie deɛ but ɔmototo nneɛma paa yate ɔse ya no wakyea Honorable Kennedy Japan ɛna Protozua amame Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong ɔse yɛ de yɛabrɛ promises bibribe ɔmampani yɛyɛ no wɔn fix wɔ mine ma yɛ ne wɔn nyae promises no yɛabrɛ wɔm ɛde akura asɛm nie 2 p.m. deɛ a wɔde baeɛ no ɔkyerɛ sɛ nkyia nkɔma chairman Nana Kwesi Augustus Ashanti Regional Chair ɔse mo maintain no mebakyɛ wodi ni baabi akasɛ free Obo baliso ba ni achimoda. mebakyɛ yɛntie o Obo nyame nhyira no adwuma pa o ya no pɛ. Ana pɛ de mɛfɛ ti de kɛsɛ ti de tia aboabo hen ne odi ahenkan. Wa agyen fa omo de fa aboabo man ho. Obo mɛtata kama sɛma. Ɛyɛ de bia me ma you can say e kasafa sa o what net wona what trust net. Eko compete wona. That sharp self no. Obo sharp self no ano o I know say so ho bia ni wa de ka fa ho na so ni or the kan ba ko say that sorry dan na express ho na no aso da bi so ho at least ka first me dey bibia express e bia wa approach self and I say even ye ho na fa ya amena mu kakra no na nka mo de period bi de situ a in case of emergency bi ampa na nka pila no a choke ni kakra makasa ba se so me bibia fa ho ye na me no say ye mpem fotie no mo agempa de fa ye ho ntie kasa so a o meti nti me koso aka o mo sa fa puntama o me ye da mai na okay nkai mo ade igusa ye kai o ye da se bebre Collins obiba mensa enso ede ne de abaye da se Collins ena Jamal Karim enso so ede ne de aba na Emmanuel Obese Asari enso say good morning champion megiri so ho ye nyame adome ho ye pa na otoa so kye se ebra so se Ghana ibejai bibia na ye de yamanyosem no na yenhwe nsem a ebeboa ma Ghana no etimi akonanim afi ama womo afi ne ebewo mo no bruni from generations yet unborn omo nyina so won ho ebetumi atɔ won na wala nwa san de bi mu aba wa ha na ɔkyɛ sɛ inflation na egusu kɔsoro ne de enye na ebasa na yenya yɛkɔkɔtɔ bedie no ya so ayɛ hyehye nti ɔbɛsrɛ empanimfo mo hwɛ na munye bibi na cedi no mo arrest no na depreciation nso ente enkɔfam enchia nkɔma owura Robert Lamte CEO Okumkom Foundation ɔso Madina ɔyarefa wala nwa de a wɔno so ɛde ɛbaayɛ no onsu betumi do de abaye nche na ye ya asɔre so ama dwumadi ahorow aka nso abetoatoa so de ama wo Jack Jason enso so de ne de aba ye da se bebre KK Kaswa nso so also the free American Town Kenke House Hawa ba eno no na o chese na NMPP amamuo no wo mo bɔ mo homɔden pa wo mo ya de nti enchia enkonfama Honorable Mavis Hawa Kumsen KK de odi free Kaswa ba no Blessed Sun odi na makan wasan de aba biom na Opadimon Felix enso se your friend DJ Opadimon odi free Kumase Swami na JDM epeso osan ba be ye mampani wo Ghana oh there be onyai kra oso da ya mon kan kire se onyane na nya de bebam enchankoma chairman odi ne ho kwaku apia Vice President Dr. Bawumia and lawyer Justin Kodia Nana B and an mentor or see a friend of Kwame ana Kwame NPP you yate or say Archimedes and so the other by ni or senchi ankoma Ahenkan ni or danfu nyina ni titru any adwumafo mo ECG or say Achimodan ECG Operations Department or chiamo amo ho ni nyina Achimodan eye Operations Department ECG or say Archimedes is what chia mu nyina na o chese obo wonso so mechia obi na wachia me manager Ura Maxwell Esel or dan ECG manager or so ma good morning and wada ya se wa ha yenso ye da se wala nyo de ne akan da da san pie wa ha ma me hwiri ntira nkom animum boshe ba Mr. the free go so zango patriotic voices or say the current economic hardships no de this be a wo no ye mama ba na dada ba ye kan won ti ase
ɛha adwen panimfoɔ hwɛ na ɔmonye bibi mfa ho na ɛkɔba saa pɛ na sɛ mo ma NDC foɔ aboba ama ɔma tutuo akum aban nti mo hwɛ na monya ho biribi ɛnkyea nkɔma kwadwo nsafoa poku ɔso yɛ incoming NPP flag bearer foforɔ nso ba wɔn ho ɛna honorable Mavis Howard Kumsen nti kwadwo nsafoa poku yɛso ɔno so pɛmampani ni bi adi Master Red di Frika so ano no so kyɛ sɛ ɔmampani tɔ no ɔde na Asante region no kyerɛ sɛ NPP ɛba ne mpuntuo ɛwɔ ɛyɛ Asante mantam mu a Awurade Nyankopɔn wɔbɔ ne ho mmɔden paa ɛnte sɛ NDC fo a wɔn deɛ sabio nkontompo ɔmɛkeka ɔnya yɛ ya wɔn se yɛatwerɛ to green book mu na wonni biɛ Master Red di ɔde bae no ɔse nkyɛn kɔma Hawa Kumsen ɔso yɛ hard working minister paa we see a friend on Kwabena Slane. Okay, Kwabena odi na makan dada. Haile Selassie nso de aba. O se ono so di free aye God so. On de onfa mfiri zango ho. Nia o chire nyina ne se enchankoma honorable Alan Kwadwo Chiremanten ye ba ne mpuntuo fa Ghana mantam dunsia ne de a omampani ne MPP aban omo bɔ mo ho modern pa. We mpukura no ayese ne yama munya no. Mo hwɛ ne wakoye wɔ Kumase. Kama. Ene wakosi dan kama. Edi ama a George Foyi a omo bedam enya asundwie edi wonjuma. Let's see da kon o se you appreciate good work ne pa yire wo ho. Enchian koma Esther Jackson. Yankson. Okay. Esther Yankson. Let's see da kon edi a wono so edi eba ye no. Abusiani amekenkan nyina ye Facebook di amode ba yo. Afi yanko normal SMS nso ne ehwe na afi yenya ne nsori so. Normal SMS we see a friend Steve Betna se ene odi free buy no so wo de radio ase pa so wo de ne nkwache ne. We nso se oboba onyankopon onhyira ye frame Bedman. Ene Bedman message no de ba ye. We nso I don't know. But one for the anchor message bring us na wokan. Or say good morning and good work. Keep it up. Please, did you hear my message? Message benya na mpacho eyewo hwan ya. Nka wo di kan ho the message kro kan ho a. Anka we ya making kan kamate ase. Tisa na me de to ne me sore pe. Na o message no ama. Abusia. Ya se kwantintin bi a ekowie e wa aboboa no. Ye de asia no no. Yenya ni enkwai opani ko bi ke yin so to de bia na ni hu Tactics man. I'll pay mama good morning. Thank you. Na enenso so me no ka say NPP New Patriotic Party. Almost one more membership card registration I say. In terms of register to become a member now. MPP for no. One more church din. Almost call polling station and our constituency office. Na call register wo ho. O ba na do Ghana card and voters ID card aka ho. They say warm up no. And one you go so here no opoku best here warm up no. And one you go so here no 2024. Mama fast dan confirm ma boafo. Udi Ahenkan Kwame Yebo Adwempa Hini Kofi Mensa Kobike Kwame Asante Billyman.